e tausia ma le whaamaonia uyo lima ina ua le tau lau whaamoe moe ngā matua whaao lau la i ta lau tama o te ni umalawa na o ta ua whai ma whaamalu malunga a o tupu tupu a e itua Nga e tausia ma le whaamaonia uyo lima ina ua le tau lau whaamoe moe ngā matua whaao lau la i ta lau tama o te mi umalawa na o ta ua whai ma whaamalu malunga o tupu tupu a e itua Nena ea, o lou tina oe Ele ai seisi e la whamani mai o ana oe Sili lo o loto male matau Lo o tuai o ai e au Nena ea ele te a oe i o manatu Whaafetai mo Tua oi ona e si I tawa tu iai Pe ole whale lava o so o se tangata o te tangi mai ai Fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai Nena e a talo whaua e le toi fo I mai E umau tua oi una e si I tawa tu iai E ole whale lava o so o se tangata o te tangi mai ai Fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai Nena e talo whaua e le toi fo I mai Nena ea, o lou tina oe Ele ai seisi e la whamani mai o ana oe Sili lo o loto male matau Lo o tuai o ai e au Nena ea ele te a oe I o manatu Whaafetai mo le alofana e tu ui no ufatu Ele ai seisi le nuu nei e nofo I la utana Ta whiwhi pe amatu matalo whai sona whaatau tana Pei o mea I sa lawala Pei e whaapito o lona whainga Tu sa pele fia o mamai o le ainga Whai fusu anga I luma o le pā o te manaia Alu Ele ai seisi e le nuu nei e nofo I la utama Ta whiwhi pe amatua talo whai sona whaatau tala Pei o mea I sa lavala Pei e whaapito o lona whainga Tu sa pele fia o mamai o le ainga Whai fusu anga I luma o le pā o te manaia Nena ea, o lou tina oe Ele ai seisi e ala whamani mai o ana oe Sili lo o loto male
i kai mi o fasi ua fasi mo i lava ua nena kuri ka mi lo mapalalasi mau mai unga o awanga whaapea ua o mangalo ai au wako o au lea mo lea i uke i kau whaari aku se nana whaapea ngai ka alo ia kua ia mama ala e sau ara kui whaalava a o ku i pe i silo ai pe i sau ai kua mana paua oi lea ina i lea unga ia wha moe fo ia ai laua tintirin sulu unga koe tintirin elisa o sawa
Tolu Amo Radio Samoa. Ngai fa tala fa tula di vai ngola wuli Samoa ilo fa fuga ngai la kan tei leo lau mai mo e malau silsil fo ilo tautua fa wuli di ilo siu fonga le tru Radio Samoa ta sili mai vo tolu a mola programa la wuli ma funga bua si yori ili tulai fa ila fiafiana nei malo sui fo maruia e malalangi e mama o a mai o ilo di vai ngola so talo si yolo mawala malo si yolo tino fa pe fo ila le nganga wale tua ya malona filangano lo tanto wa tau mafai e fatino le dio langa le tu mau e pe ona e soifua e mo tanto volai o bavai atu le fai ngola via so talo siena e lavantu soni ngalo tu o le fai ngola via so le sei bavai today ya e mana tu foi a fai te le lava no nisio tu ngia le ma alofia e ona tau langa la vole dampe a fa pe o ala nga tu sam le filangano lo tanto tapa au le langi ba no le faiva ma lo fo ile tawa tai le vai ngola woli talo sia wa mo se fa silinga malo si ya wa la vole fa wa window tutu ba faiva lo filima o le fo I vai so lona fia tolu pefa ya lenga wa kirenga vai so le masina o se tema lua fe lo lima mo mo fa malo le tulenga ya ti pe o ile to ma tanga mai le town le la ya se you me fo stimulate ba tu le wa to ba tai le vai ngola woli fa talo fa to ma to fa malo atu ile mai mo ma le tapo inga le tanto tu le ngati to no sila e fa pe foi ia tu do e ma no la vale on sai ma lo foi ia le fa ma lo si tute manga wenga foi pe o to fi yai lo to pa ia ma lo o to malu na mai le fa ngola veaso na family ina o e lang tapo inga ta lo ngola fa ngola veaso ia lena io ele o se kama se la vea ele o se la vea foi ma se sulu io e fa pe ngar io e va pe na le io langa ele va pe vuia ia o kai mi uma vo o le a mangu ia se ka mo fainga o le aso o le lei o le aso foi o fa le ia e fa pe na la vo sa valinga le io langa ia o aso o fifia o aso e fa no ai ia maso ua le maua ai se kupe ia maso foi ua le ai se tau mafa ia o le tātou wha pepe nā tuai lava lea e uila a whai o le te mani fua mai le divai ngole a woli po le tai au na le la ia o nei mawhai o le e mana vaina le ea mai le ali e mai fua ia maua fua le sau tupe aluai le se tātou tupe tutongi ai ia o le tātou wha peane le e le ia lo e wha te tele molo walofa ia I mantou lau whanau, ia wa na whapele tu sai malo whiringa. Se mea manu tātou te le toi mafuta. Ai ona, o lona whiringa, ia whaia pēr, ai le o tātou loto. Ala whai ungola vea so na sei ma vai atunei, tele ta longa ia na whanga solo mai ai. Eoi, ta longa o le ipo le nano langi le tūpāo tamai tai, ea whapea foi ia le tāma sanga o le laka piliki, ia e langa tau foi lea. O le awa no le tātou manu Samoa, ua mawai le tāma sanga o le Pacific Nations Cup. E le imaruia ai le tau whainga le tātou manu Samoa. O i ein balisi awa noa le ena ta aloai ma Chile, I le whai ngona viaso na se I mawai atu nei. Le ena tutu sai ai o le ta alonga Samoa e tolu sifuru malua, I le toi fo I mai ai le afa muli muli. Chile e tolu sifuru malua. O le fwoi lang toi mawala isi an tātou wawanoa, I le whai ungo le nei lava viaso. E te tau ona tātou manu malo ia Chile, pe afa pe lea, ia tātou te fia ho, I le ipu o le lano langi I le tausanga lua whilo fitu. Ai ale maruia le tātou tau mawhai. Ona toi e tasi ai lea, o le avano se le anga le mea I se le maanga I o le mea leo le kele o avangoa. Ia ai, ia ta I televai. Ia e fua fo I le manu losi una I ala matama whanau. O le olo o si a au. Ia po lo tu wane o lan tu au I lunga.
e avea masui o le tātou manu Samoa le rei vai tau. O le nai sila o nai te mai moa o nai te mai tau. O le telo ta msanga e mise lewa tono New Zealand le ta msanga o le NPC e lo whanga solo. E lo utoi fo i le tele o alama tam whanau o le tātou tudu. E le o avanoa i la mo le whiwhilinga i le manu Samoa. E le ngata fo i lea o le watoi amatalia. E risi o ta msanga i anturu e mamau e peo ni yei le atu Europa e awhi atu e wharani maisi e tudu. O lo wha pia fo i ona kono karate aina i alama tam whanau le tudu. Lena awai mai i le amatanga o le campaign e pei ona whanga solo o mai lava i le teimi nei. O le vea sa muli la le nei, o le campaign le tātou au le manu Samoa i nai whiawhoi. Amerika. Utah, Salt Lake City, Utah, Amerika. Mō lana ta longa muli le male tunu o Chile e pei ona wha Saudi e tia le whai unga o le neiva yaso. Ia, tālo sia, ia maua malo silatino, sili ai, ia le mafau fau. Ina, ia mawhai leo le whaatonu uina. Ia maua se ai o le tātou o tano. A wana o le qualify na vo tātou. Ia ngalea ia leo sis. E toi papoli. I le tūlanga. Ia, o le tāpedanga le mo le ipulolang. Se i vaga nā fui wala tala tātou ia. Ia, o ngā kākou kāpenga penga lola i le me ngata mai ai. A tonu, e o atu i le nā vai tau. O a whapeleo nā vanoa mai ia nisi fo alo Samoa. Lea e mawhai ona si iti ai i lunga i le tūlanga pione i le tātou lakapi i le nei vai ta. Ia an tātou nofo man tātou mawhawhau e le tunu leo Chile. Sale. Ia o leo tunu o Chile. E le ntama i tino tangata mai i tunu nei. Ia e le ine whakere fo inga lakapi ra wari. O le mele wei. Ua matua whaafai tālau. Ia ona whaafai ina tātou. Ia la ngai le o momoe Chile ri. O la fo e skaki e Chile. O la fo e fai kore ngā Chile. Ia ma o la fo e mai Chile e fia manu malo. E whila utala i le talo ngā fitima Japan. I le sa ilinga champini o le Pacific Nations Cup. E le ua manu malo i nei fiti. I le fi nau o le au nei e Japan. O te whai atu so le e sau paspasinga fiti. A sau fo i paspasinga. A le au a Japan. Soli. Le anga kaka e se furi fia fancy mana ko paspasi. Ia e pangale, e whaia si matua, o le lakapia nei o tātou so mai fiti. Ia le waso lai fiti ma le champini o le Pacific Nations Cup i le nei fo i tausanga. O le unga o le tālonga fiti ma Iapani lus fu mal fitu, fiti e tolu se fulu male tolu. E le manuia le tama whainga ale au tama i tai i New Zealand i le lan tālonga makanata. I le afo semi-final le whai ngona vea sona se ima vai atu nei. E ma le lawa pa umai nei le awa tomo itai i New Zealand lea sa so o i a World Cup. O manu malo ai bea vea i ma champini. I le tamasanga lea le tupao tomo itai. E wha malo ai fu inisio alo le tātu o tano. Sa wha pe leo na awai atu iai. E wila vai le tau lau o le wha moe moe. E wha malo le whai o le whainga. Ia malo ia le tawivi. Malo le tā pena pena. O te leilo iei pe iei stangata a tilo le aulea kanata. Ona whapelea e manu malo ai New Zealand. Atonu na isi na avanoa. Aia e nofo mai matomanta le tālonga, soli. O le tālonga New Zealand na iei i isi tāmasanga i watona iatu. Ea, e le whapea o le apa weile i o le tāmasanga o le ipolalangi le tupao tamitai. Atonu iei fo isi si avanoa New Zealand i se isi tāmasanga o lumana nei. Ja, o le terminela, o le usauni e la awa tomo itai i New Zealand mo le Black Ferns e ta alo mo le tūtolu ma le tūwha ma le awa Wharani, awa tomo itai i Wharani le ana malolo mai i le la tau semi-final ma le au malosi mai e ngelani. Tonu la o le wa tāpena tu foi. Ia le sa ilinga champini i le vāleo e ngelani ma le au malosi mai ka nanta le au lea tomo itai le na tutusa i nei New Zealand. Ja, ma le aua le Black Ferns i le waitau le na malanga mai e New Zealand i le aua tamaita i le Kanata sorry i le mai au te whai atu o le au tamaita i e fu tono le teito fitu Kanata le itu tono le lantu au le World Cup i le mai ia e misiale upo ore afa i le mai i ala ta alu ia le aua tamaita i Kanata ia se kako whakakat o le tūlanga le au i le sa i linga champini o le ipo langi le tupao tamitai i le whai unga o le nei fo i yaso. Tātou wha solo tuaila i le tūlanga piona i ta longa o le lakapiliki, sole.
Ia. Mano tuile ia testivo. Ia male awole Raiders. Ia. O mele tala ali si vai ngana foi le e makwale le ia ilunga me ia mafofanga. Vai mai. Ia le teimi le ia le tau au foi le round robin. Ia po le teimi foi le o le tau sanga. Ia le lus ful mar fitu vai yasu. Ia le tau longa le la kapiriki. Ai vola kai. Ia ele le ia. E man meonga pesinga kama isasi foi le. Ia le ma foi na tupu me le sa tupu. O le mea o tupu. Sa mangia le round robin. Ale tātou awale Raiders. Ia e peita iane. Na a mata whaale tonu mai lawale Raiders. Ina ua malolo. I le awale Broncos. Ia. Tua wai le ta longa na le na wha popo le ta i 5 minuti le afa. Uma toi wha popo tuai. Ia male Golden Point. O ia mana tua le ta longa le na. Ia le ta longa mua nga. Na malolo ilo ina le Raiders. Ia. O te leilo iei po le ale tulanga ne iei la ngona. O le sunga le li fia. Ango wale na mawa le no. Ila ta alonga le male Sharks. Peita ian. Se le ta alo le ta alo mai ia le li o Nico Hines. Ia male li o Ronaldo Mulitan. Ia male awa le Sharks le na malolo ai ia le Raiders. I ai se fulu male lua i le tolu se fulu male lua. Ia ono o mai lole le ta alonga i le po na po. Ta alonga le vao le Bulldogs. Male Panthers. Ia ngai e alo ka ngauka inga voile. Whaapea. Se Carlo Sia. Carlo Sia. Ia makua maa ngai se ka alo. Ia wanga mea rifu ka kika afra polori ia isi koari le Panthers. O whaapea. O vidi roha pōna mako whiau. Whakuro ia makwaya. Makwaya. Ia e ka penga leri. Au walawangi kua se awa ngoi la wari ia. I le vai yasorangi. Pōna whai ungole nei vai yaso. Inga ia sao mai e lungala ko skaidia e whai mai. Isi au lea wala ko whaavai vai. Ia ele au aifo. O wiranga whaavai vai. Oi hi. Au ale Bulldogs. Ia onga ole sa la vea le li captain. Le sunga ia kwait. Ia atono se tasi na o tulang. O whaavai vai e le po ana po. Ia le au ale Bulldogs. Ia ai au teiloa. O ke le loa po ai au orka kale sua whai ale au pipi. Nangorka ka huilini. I maki nga kāre au e au iei. A wau ka mai e kui kongore te siri si au le ka alo. E whapiko mai whafura ufu mawhangwhanga. O risi au. Kusala e umangi. E ke fiu e ke siri. E whamai rei e a ka siri au le ki au. A jana wantu le usionga le pepe bā lore ngān. We mā lore whai ora whai. Ia u te lo fui o nei te mā whana wā. Oi. Oi vore au le ka pua i rika kola ka piri. Ki le usionga le pepe. Whawhelo ai atu lau whatalenga whonga mua le nei taimi le uli. Wa ane fwoi le whawhonga tāpua i a Samoa. Ia, wa mata fwoi nganwenga le nei vai aso. Ia, ele ngata le nā, ia nei mātua fwoi o no whea ngai ma whanawa onga. Ia, o le wā matalia ia le tūlanga fwoi o marolonga al whanau mo le si lua vai aso. Ia, o te vai atu o leo pe o e tau pole lau tapo inga whonga mua. I le sao atu lau a Penrith i le ala whatatali me lau au ale Broncos i le latu tālunga le vai aso le nei. Ia e pauan mea ia e mawhanwhanai. O le coach a New South Wales le nā coach i le Broncos. Ia e le whatamala to ina nā le vaingol tau au. E tu sao le te fia tala noa me le State of Origin ne wa uma bo le tau sanga len se imwai atu nei. Ia e sao e le kana lisko inga. Ia ko wo e kangu ia ngai kamanga nga fuko e oko e langa mai lunga e uilea. Ia awe tipo pole. O lea wa mawhana le mantou au leo pipi. Ke lona me wana inga mawangwhang. Ona santau langi me le Raiders. O la tau e champini le tau sanga le rei. Ola ua aia kona ka alo le Panthers le nta alo mai le fiafiana. Sole. Ua pik tonu a le Panthers i le taimi o le sa i linga champini. Ia ole a mako ka penga ko fo ia leo pepe. Ia wai le isi sina isi fa moi. Ia fa ingor ka mo fainga le afu. Ale Raiders i le mantu au. Ile dava ia so ne na fa le tonu i fo la tu tom fa. Ia wile. Ia le. Ia. Pe ole a le. Io. Te le arso soani le la folima. Matula fono ko lava yaso. Na la yo no sao mal to au. Ia ai
ele a faina pa wal me sia ke ku yesto ino Stuart po te u fa le ton ia sa ia lo na fa mo mo ngota sangala ne o ila na au le turanga le champini ia ai mana ia telefo ile le tele le afu le fa tanga pa o tama la au vai asun te nei na le na mo na isala na le nga Ale me tonu ana tau te pa u i lunga se le ni le pepe. ia ai sa uni le au le vai asun nei au au te loa ile o mafaina ngalo lau au le talonga vo ile mai fa fa mo ai o la ua a matana print ia pana so ia le au ala Broncos e loa ai wa champion ia o mai fa fa lona lo so ma wa ele melen fa ia cleary malana au lau ai lau au ia ele pe ala manu ol melna te loa la matua ai no fo sa ni mai ia Brisbane ia te avu ia ele ise ma fo si ono o lunga ia le Broncos ile e tulanga le we te mile nei ia ai ava ia tu ia ala o te lento malo lo si mai fo ia ta mal Broncos ia sa la ve ia e mi se fo ia ni so ta masa fa sala a ole au a Penrith ai fo ia te le au fo ia na va tu tonu pe o afa mo season len tau fa masan ia le uli ia ale wat le ta alo len ta alo le ta ngo mal pudak so ta fe tu lang ola o ia le ta lo ngal vai aso nei ele fa ngofi ia ole a o foi le tana voi le o pepe ole a tanto to wilo ia le au ro mleaf i le fai un ole ve aso ia langa voi ole a ka fa alu ku per ma ko kana pu voi le wai ole te vai tu ilisio tu tongi o tam e sia la va o ia ko ko ngi ka mai o i au la le kai milionga ile season ia le ka fa la ko ia le la fa sa la ko mal makap king ia lo ngowi fa ko ka alon makap king ia ni la pepe le mantu sa ilinga champi po ai le la usa ia ol me nga la o ia nga vesfu si le fa to captain ia mata fa la na precision mo ta nga fo ne te wale au dia el to au le ia le vai asolia ia ai e mata ina ta longa vai asole e tu mama ina fo le ta longa le Sharks ma le o Melbourne ole ora fo le Sharks la ta vai ta alo pe holding mai ole wo tonu mal vai te me tonu matu malo lo si ma pik le ta ai e lo consistent fo ia Melbourne ia ona la fo ia la tu ta malo ia ol matu ma ai mai fo nga ai malo ma le Sharks ia ma se silo Belfast ma Broncos ile ele final ia manuia lau tapo inga lau au le foi mau te talo atua wanai nei foi au sei malo mai ia le fai inga tu salta to mansa mo fai ino matu le Warriors al watu ma le Blues in nei tausang ia ai tato tapo ai ia sao me lau au ia ina ia mana ia final ai ale ai ia we masani vo nei tausang ai le ia a fa le tonu ia tanto filo ile for regular ves fo ile o la songa fu wa fele talong al tato man sa mo ali le talong no lua machili o la so sa po le astona le te va ai tu ile aso le ta o mai ai o ngale fa mai ia fo ele o mo la sa o te masalo le tali tu sa le pepe foi le male talong le fu o man tu le son naf le na mata tu talong na ia fai asi telefo yo o fai unga fu e fai me te maules fai unga ia o fai unga la folisa ton fai la il malai tango to ave lunga ia ma tili fa le ton le flow le talonga ia pe la falon le fato atu tau sekim le mail tato au ma malakiale le mo le me faftai o le tutusa ia e pawa ele ia la se option e tau ana man malo la tu talonga le o le fa la to e fai i utapo le la o chili fai o chili le uta vai tu i o lo no wi ia a wa fa tu la tala le pepe wale na ma ia o ma pesta LJ oil ele tapo inga chili le ta alo e mal tanto au ile World Cup sorry ia pa wale na ku uri o ku ko kongi a ko ale le vole o le hotel le ngofo pa ki mai ai le po e o ke mi ka ronga la pa ki
o le tunu le o wala lana pe ua tele na a mata ona ave ia le whaamuamua fo ia a tunu nei South America ia lato au pe nei Chile, Brazil, Uruguay, ona success o Argentina. Maria. Wa vele maurunga tu langa le level bo i Argentina. Famailo ho i Malaysia wolia ia sanga faya nga soka ai ka koleo e fai Mrs. Kalunga. Yo. Ia le la uta to ba ai e le to fa tamala au ye au Chile au Uruguay ia fa penale au Brazil. Ai ia te paftai e nei tamai au le ava noa mai e tau aver tato mansamo. Wa ola to le le kio le o tato au. Ia maleleo Maria. o le si vaenga lele o avanoa o no la fo ia la to tuange la to kon kalati. Ia se fa mo e fialu le World Cup. O la tatalo leo ma matapuai. Ia fa atino na itamai o avanoa mai le avanoa e o ai. Awa a umai fo ai tato le qualify le ipolalang. Ia ele lo por ato nga me ola ia tato. Ai wole la fai Australia le ipolalang e pe ia le fai New Zealand. O la matato tele le malu la tunu e fia o mata matapuai tato mansam. Tanto le au le pepe le se singa mal morka miki fo le nga fas ya e longinga e nga umale nga fas e fai tau le alu maka ka ronga ka miki le fai ole a o ki le fiaru ko kong ala wo mo kwa fa a sa nga lu ko malai o nga ole fa alongta ai ui le ale pepe e lu tanto va no le toi po le o ia lo ta langona e tau tanto man malo ya Chile ai ava pe e uma ne fa un le ya soi e leo nga tasi le futia male ume ko e kasi leo ka ko kam le no e ta aloi ma au mai e pe ona ia Belgium e mai sia tunu ia o teilo ia tau fa fingo fi foi le tanto wala ai laki ka ko o le kele wa vango ala pe o mena le te fai atu e ia atonu ono au le te tongu no le top 20 ia o nai au ia fa foto te a leina pe e tau mawhai e mela la iona le leia la tu tapenanga ma ave ono la fia ofi mai tono top 20 le ina ia te leia vano e sai li le o le World Cup ia mantu fo ia tau sanga le si World Cup antato le o sia mani ia alom sia mani tato te le qualify mai ai talo sia ia ole a tato malo le talonga le lasane New Zealand ia la stona i o Chile ia ma fa mauti no e lole tato wa vanoa ia e pawan me tap sanga fo le sunga fa yaunga ai foi tu langa fa le ton ia mata mai tato live ia vato tato au kilansa mo ia stona ia on mutu ai tele o tamta alo le ata alo ina o tamaiti le ole o mua vano tono la ATM ia au le lava ta alo ma koleni ia le lei fo i pe a fai mau titilo mai ia le tato uni la kapia Samoa ia awa te le tanga te ta alo le au kilan Samoa na ilo is competition le fai Samoa mali la ia tono tulanga na mve si la ia le tanto pulenga ia le toilo le tanto uni awalanga ia tu le lumana ia e afa pe o le ke sa no mai ia tautua ma tua la tai ia lo no winga la e va vena mo ini le tanto uni le pepe o te le ia swinga la wa ia wa le to coach ia le uri na la wala ve le avanga fe la usfono ia 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 to so ni le fa le cosinga al malai ma le fa pingo fuga ma la wa maurunga la level la wa our nations la wa manai ia pe na fa la wa malis ma lo fa tai wa tafa se fina ngalo se i tau tutu atu foi lele ele to fa lo loto ma le fa tau tangai ina yuso ia te loe umanoa ia tofiga la ia te mine ua leu te vaeatu atu malia i fafu ia e o atu tausaga lea ua lau mai tofiga ua leu toiai nisi ae te manaʻomia la eo mai ia faasalalau atu le tatou tia marketing ia aua o tatou taloga uma o la ua iluga o le tatou Facebook page a le tia marketing ia la fo ua umana toe upload i le YouTube ia mo tamai e taalo o ina a failaga matoʻi
matuale le lau ta na mai score o ina la te alo e piki mai au clips foi e fai fa le e sau highlight reel reel ia na tangole la foi kalap e fai ia o una na score mai na ia pe ia na mies to so ni foi wa foi sai le ngo kalapu ma me mo foi selo mana i ile io I kalapu ile ngata ni New Zealand ia au Australia ia matu no fafu ia pe se matu so ni na ia wale na matu wo fa adu ia matu stona il po ngonita along ia ma o tu ia fa sala o tia o tia la ia pet ma ia fa sala o tia melo ia ele le fole da o ia le fa sala ia pe al tama fole le ta alo e pe na ia ile vionga ia mwangu tia ia le talinga ia titi ia wa o wa ia le vionga ia pesta ia le sa o mo foi mala ia sola ar kala ngo mai la le wa ka manga makwale lo ala kapi ia le ia le o puea mai la foringa voi le nei che ia ua te le e se fa ina voi le lo ka ko ka vole insua ile wali e fa malo tu ia titi ma mwangu tia malo e lava tanto voi le il mo mele e kero fa se longa voi le le angal polori ia le alo watu alo wakwe markoki ia te loe e fai ale le ai taria foi la sto nai nei ia poi le la luina le tata la sto nai nei ia ai le avano atu foi il malai ia vai foltato Facebook page at marketing ia em fai ona e like ia mai follow mal tato page ia te la em fai no mato watu tu sao ina ia tato talonga na leo lo sponsor ile tato digital ia wato ai nei le masalo so vale le valu tau sanga o sponsor tato digital le unila au kilan ia o le ala wena swinga ia le fo fai fa le live ma aton ia o la so soni foi tamata alu ia wa fo le sisi la mai fa ia o nga mai la to lo su eni la tu tama ia e vai mai o le ai wa ia tato live ia la fo i lunga tato YouTube ia o isi vai ngata o ta pokala nei aso fonga muarta se ilas favelinteni ia o le mai tau watu ia lua tato entries manu malo in New Zealand o la tau fo isa fa ngale click excel fo ise le ni Samoa e tasi le tato entry mai Polrua I Wellington o Chika Fane le stala ile tato entry le ia sa la fo le tupe le fitulu tolu tasi val tolu fitulu tolu tasi val tolu manu malo lua se lauta la New Zealand o le se tato entry ia o le tangata fo isa fa ngale click excel fo se le ni ai o Christchurch la forse le ni le fitu tolu valu fitu o faono o Helena mea fo le stala le entry le tasi tato entry mai Australia o le tupe fo isa la fo isa mo le fitu tolu fitu fa lu o valu o le numero digital ia o sini no fo tangata le o fau Elisabetta Tomani manu malo lua se lauta la Australia to e tasi tato se fonga mua to e o le vai aso nei o le vai aso nei la fai la so le tato se isa mua mo le tato fai longa fo le asfuafe e tanga to la manu malo asfuafe ta la cash isa mua ia e fo is fai longa tai lua fe e se fulu o la fa pe fo seina anga vai la to ia sa la fo top up isa mua mai le valu vai aso vai atu ia anga vai fo nei ainga sa mua sa la fo atu ia tupe anga ile mai cash ia malato fa ngai ina ia wala se fo la qualify ia o la se ta deal se ina las foreli ia po ai ola man ma lor tatus fu wafe ia wai fo la to ro fa manu ina tat fai longa tai lua fe se fu Maro wa tai le pepe ia tono na umarino le fa fonga le tudo ai mu ia fo ina to ia ma ainga postas le la man ma lor tato se ina fu wafe ia wala fa mri nga na lo to tamit ya o le tukwa nga onga o le Christmas ma unge ko vidi me se o le tausanga fo ia o te fa we pa to vidi me se leni
pe te man malo sfulwa fele ia ele fa man malo lo wa nge Samoa pe fe te o la foina le top up ia po e la foina fo ile se le ni fa nga ile click x ai la fo nga ile my cash ale artificial ia tau no la tu telefon ia na fa tino le la tu va nge se le fa na qualify ia ile tatu se ia ai fa te tele fo mo man matu wa no ile ne fo te me le uli ia mo la to fo lo mana mia ia le vai le o tele na nga fo i le to tele ia le la valo ava no ia te ma wang ti ne tato ofisa fa so ta mai mo tato vai esi na le tato vai sa salapa ia male tele o vai ese ia a matanta ta sa o le uri io o le menta wana fa te subject sa kamanga a ka sa o lo ngo winga mo kwa work ka ko vai ia le au tele ale nga ia o to malo lo si to anga fo to leni ia o le vai nga ton wala nai lo ia le mo to ia nga tato wesi matato sa sarapa le mo samo le malo va tai la stulanga ile tanto pe potelo lo le talo fa vancha o lo fanga solo lava ia tato nanga masani ia le ngata ile fa ta wina o ba te sa ngai fa lo lo tele fa lo lo to no polu masala fai le alo fa ngai tato ba ia o le ngata fo na ia nei te mi o le walsa data lo tomiti ia o lo mfana la fota la fa va le eveni o lo mfana la fo ile CCK ia mantele o si fa le o fu le sa moa fonga moa o tamana le tele na nga ina ia hinga fe fa ta o lo tomiti ia fa pena fo le SAP le SSAP ia la to fa lo loi polu sa vai ia la fo ale vata fengo fiena I foto a inga fa nga fa ta o lo tomiti a mesera fo CCK ia male eveni Carruthers ia fa le ana lo tele na mawaila e mateunga se mole saunia tu lo tomiti ia tato cash power fo male pilio le vai ia na em fa una tongi mala tato Pacific 40 tautua tato talo famata ia ai fa so tai me per tato numero olu atasi lima ono tolu fa olu atasi lima ono tolu fa ia mo se soani tato o nanga sesena ia ai manu tele ia ngalwa neva ya so fonga mo ma no fa tai la tanto mai tasi pe le sa no ma we fo la singo to le ya so fua ia fi lo ia ile na vi sfo ia pe a sa unia to le mato au e pingi le au le sto ia po boy le vra boy ia le au me le sfo ale ile pepe a so mai fo ka o la so fua lo vai so a sa lo fa tele anto manu ia le ia o ja faftai lava soi fo mai manuia ia le viong hai le lipule le tutumla danga le ti au marketing digital ia mi se vole tanto pe patalo lo anda le talo fa vancha tutongi so se tru tala I le telefono lo I polo mo so vai ia I lo tanto fa sinumanga I Samoa o le tanto te ia le wose se mali to lava ia lo mala fa minuto te nei ia le tu lai tasi Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. In this update, domestic politics could be to blame for New Zealand's delay in taking a stance on Palestinian statehood. Prime Minister Chris Luxon expects a final decision will be made later this week. Allies Australia, Canada and the UK have all formally recognised a Palestinian state. International relations expert Robert Patman questions if friction within the government may have contributed to our delay. Probably didn't want to get ahead of the pack because it could open a painful debate within the coalition government. That is to say, it could lead to divisions. God bless America. These were the final words of Donald Trump's speech as he closed the funeral of American conservative activist Charlie Kirk. The president spent almost an hour recognising Charlie Kirk and discussing wider issues such as tariffs and crime. He ended his speech by inviting Kirk's wife Erica onto the stage as they hugged and held hands before the crowd. God bless you, Charlie. God bless you for what you've done is incredible. And God bless Erica and the children. God bless the United States of America.
A fleeing motorcyclist has been arrested after weaving through oncoming traffic during Auckland's rush hour. The motorbike was allegedly stolen from Tiki Street in New Lynn just before 7:30 this morning. The Eagle helicopter tracked the rider driving at dangerous speeds and at times crossing over on the wrong side of the road. The rider fell off a short time later and was taken into police custody. The government's talking up the yet-to-be-announced Reserve Bank governor. It's confirmed an announcement will be made very soon on who will take the reins of the central bank after the next OCR review on October 8. Here's business reporter Michael Sergel. We understand several candidates have put their name forward, including Interim Governor Christian Hawkesby. Prime Minister Chris Luxon says he knows the person who's been chosen for the role and there'll be a really good governor. Finance Minister Nicola Willis also says the refreshment of the institution will be very good. That's news. In sport, New Zealand has completed a best ever finish at the World Athletics Champs in Japan, ending up fifth equal on the medal table with 2 golds and a bronze. Discus thrower Connor Bell placed 10th on the final day. Frustration for the Blackfoils off the Geneva coast in Switzerland. New Zealand's finished 8th in the latest Sail GP event to slip from 1st to 3rd on the season leaderboard. Skipper Peter Burling is lamenting inconsistency. We did some things really well, but didn't quite manage to nail the whole total, so yeah, super frustrated by that. And there were no winners to wrap up match week 5 of the English Premier League, with a scoreless draw between Bournemouth and Newcastle and 1-1 draws between Manchester City and Arsenal and Aston Villa and Sunderland. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Lui tau, mo le aso. Whaauina, Saulo e Samuelu. Samuel anoints Saul. Mo mua Samuelu, lona mata upu e iwa, a o lona foi upu e tolu. Ua leiloa a sini a kiso, le tamaa o Saulo. Ona whai mai leo kiso i lona atalii o Saulo. I nā o ia o rua ma se tasi tau lea lea. Tūla ia, ma alue sa ili a sini. Whaauina Saulo e Samuelu. Samuel anoints Saul. O le whaauina o Samuelu e whaimatupu. O se filifilinga mamana e patino i lea tua. E lilingi ifo e lea tua lona lofa tūnoa. I lunga o le ua whaauina. E manu ia ai ma lima taitaina ai. Lana taitainga ma lana whainga malo. Whai maile tustala o le tusi o Samuel. Ua lei loloa a sini a le tamā o Saulo, le toia ina o kiso. O na vala auina lea e kiso lo nā tali o Saulo. Sau ina o ma se tasi tau lea lea. Lua te sā ili mai au asini, ua leilo loa. O le sā iringa asini e Saulo, ma le tama lea. Na taita ina ai e ae i lunga o maunga. E ifo i vanu, sa ili wha maoni, a sini alona tama. A olana sa ilinga lena,
na tai na ai e lea tua Saulo. Ma whaau uina ai o ia e whai maulu i tupu o Israelu. Ele toia ina o Samuelu. Samoai. O ai lava e whaau uina e avea ma palemia. O ai foi e whaau uina e avea ma fofonga fetalai. O ai foi e firifilia e whai ma minisita. O e foi ua firifilia e no foia no foa o i tū maro. Ua tātou talitonu, whaale whaatua tua, o tō whinga lava mai le atua. Ai esele māneia o le whaau uina o Saulo e Samuelu. O le pine lea e tusa ma le tala a le tusitala. O le wha maoni o Saulo. Na papale mai ai ma whaau uina e whai matupu. Sui firifilia o le pale mene o Samoa. Sui firifilia wa no foia no foa o i tū mālo taitasi. Mā neia si tala o le neiaso. Ai a, pe a o tau wha maoni ia, i le whaatino ina o tau tofi, ma o tau tiute. O sui a whai pule o le pale mene. O Saulo, na whaau uina e lea tua, o na o lona wha maoni ua tele na ua. Tātou te tālo. Lea tua e, o au tō whinga ma au whiriwhiringa e mamana. A ua mātou whaalongolongo, ina ua whaau uina Saulo, i lona wha maoni. Tātou ia mala ua fio i lene yaso, ia mātou fe au ma ngā luenga, e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
Super Mali now, hallelujah, worship team, will live hang on our only will say, we're fighting, you know, oil, low man, lossy, told one to England, to Polocalamina, only look it down, will have some money to Langang Farm Trail, Sugar, Reverend Eddie Sodding Affa, and all the time to man, lossy, and will live hang on our only was full one of me do take, or 10 lane to line, just see that for Isafa, Fungal to do. Is a football on time to tell a for no one tell like that long and Peritania. Lenia, some fool, lure, se full of Malelua. Lenny Massino Setema, Lua Fe, Lua Lima. Fia. My already Massina la so do all of his folk. Yeah, on that time to sound near to Lole, yay. Ile Massina, all a lot to automate. Yeah. Ja, dat wensen we more volle dingen toe wangen onga alle fanda. Ja, of zou die bij je laten zo enge fijn willen niet zo zangen lekker te leren. Ja, zo engele NCEA level 1, 2 and 3. Ole zo zangen die lua veel lima. Ole zo zangen ole wa fa ilo me je balo. We je laten fa mooi. Ja, maar dan toe ile zo zangen lua veel iva ole ale to je se zo engele ole NCEA. Ola antoi fo ini sila ile tulanga fo ile le fa mafalea. Ola o ino ala mfa na ile mata upo le matematika male numera. Ya me se male ingilisi pe ona sasa wa itato yesola. Esele ring vai tau mala fainga fo io a onga pe ona o ina ia ala mfa na. Ya. Na ye fo le tuenga me fo ile le o le tatala e tolo vo senga tono le poto etas. Ya le fo ina sa fa tai. Ja, le fo to fe mele malo ele ya le na mo nisi o fa na ya wai ifia to a fa ya onga ya pule na istamiti we fe lanto faltanta la to nole o le potua ya no fe ya le una ko kana wanga mana ka no ngala to mo fe istamiti ya wa o ya mata pu ma wai le pot o lono winga o fa na we afo e va senga sfulma le tasi le to sanga e lua afe lus fulma le iva Ja, ole tausanga tonua na lea ole asu ia le curriculum. Ole afa peleo na o winai fo I whana. Lono winga, lua afi, lua lima, lua ono, lua fitu, lua va. Ja, ole o tausanga ia. Ole a whia muli ei tātou su engana. Ole NCEA. Ia, ona toi sui ei fo I da ia lea. Ia, wale anga ia tui luma. Ia, e kako kere mai lo. E te fo ua whailisi whainga pālota. Ale malo New Zealand. Ja, on fai mai fo ila ia ele ai. Ole ale suia, ai ole aha. Io e kako afia ko le pi onga le. Ja, ole tulanga dai pe ole ia le tulanga tawa onga mo alo mafada. Ja, au te lilo ia. Wa ole ava nole ni. E fa pele ona fa tele doi fo. Ja, ma tua o fana. Ja, la tuwa onga. I mata upu e te tau avena. Ina ia au si ai mo sini fa tu ia po ni sini vo io lo na ye fa na e la to te fia au si pe mai ale tulanga tawa onga I to tonu kolis e wae ele au nganga e rukia unga foi le muta e makuale ai so na so tanga ile mena te bana e fai ali tomit e foi ni se fa na soli e all of senga sunmal tom le la to te le o mauti no e po le to no le muta e ha foi Ola e na we la tu te avin. Ia o le a fo I le tu ngā luenga. E fia ngā lulu e pe a mātua. Ai o tala no fo I tangata. O ta ilua ta tolua la tu tikeri. E le imo se tikeri o nā tikeri. O alu e wha a wau fo I le lona wha o ngai. Ua umana wha au umai ai. Ai le o le mea nana na we whai. Ia na uwe antu le I. Ala le mea ngā whai ai. Ai folo mai lo I tua bana tala foile. Le anga o lana fa mali ai loto o lo ta ma lo tida. Ia no ventu le e fia la sa wai tala. Ia wai se vanga na o le millionaire foile le o nai ma wai lo pili o university. Ma onga mtanta is. Ia na le fia le so student loan. Fia la so no longa tu penawe. Ke mingi le wali mas fu. Ia, masano ai umangeli si fo I failo. Ia uongo se fu. Ole le leile da, ole fa tala no. Ai ole mana ia fo I ole tele o meni o failo. A wa me fai ai le fie I. Ia wa ku o, ale fie o, ia wa ngeli si kula.
Ia ai pulea stafu nei le lao lona sa. Ia e na paua o lea. Talo sia ia uli masao le wha mo na ialo man tātou whana i le nei fo i tau sanga lua afe lua lima o tātou sauni e tuai i suenga. Ia e lenga tau suenga whai ulawa ia le aonga lato. Ia mi se lawa ia mene i o kolisi. Ia e whampe fo ia tātou suenga na mo le NCEA level tasi lua maletol. Ia mi se fui whana o le lato tau sanga muli le i te tonu o mene i o kolisi. E mali e fo i le meo leo la o wina. E te amata mai lea o ngā amata. Ia na e whaau o mai le ina. E toi sau e toi amata le vasenga tasi. Ia ona e taule le vasenga ono. Ona e whaau o mai le ina. Ia toi amata. Ia i le intermediate. Ia whaau o mai ngā le vasenga vanu. E koe amaka le vasenga i. Kusa e ke makua koe la e kiki. E o voi le vasenga sulma le tō. Wa e whaau o mai ina. Ia e alu e koe amaka o e le tamititi fau. I tu tonu o le university. Po o le matata es matatia. Ia au te loa le tele o sosoani o lo mawe e haloma whanau le riwai tau. E le mawhatu salia i le vai tau. O tau mawhai mātua ia o onga. Ina ia mawe le poto nei mawe le ngaru. Enga nei tutongi e tau pili ari tamiti. Eo. Ai a whape ua e poto tele i lunga o lau telefoni. Ona e whai mai eilea. Si lau ia o lau tabama lau tina. Eo e. E tauna e nofua ma e visiti. O ai le koko ngia lau pili le haonga. O ai ana le ta vale le mamoli ia au ile fale haonga. Ai whape fia ona o maua le malo si lea o te maua. Whape fia ona maua le fale le o te nofua i tu tonu. E le aisa u tupe o tu tongi le nei vai tau. Eo e. O aina e whaiana mea o. Ia ngā, e le whapeo le leilo lau sa veo, vave lau whai vilo fo ele le TikTok, e ngai whapea leo o e iwa e poko.
mole so te filo malu. Ole tu feel it in Samoa ya mala mala male ta ngole sua le palu ava male sula tonga ya mana tua ya mana tua o tu pula ngatala vo ine aso kasi mana ufa ali ali manu ai ti le fa Samoa una ole nanu fa mole mole so te filo malu. Now ya e mawale poto sili 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 awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto. No foi sala failo umotu te paile tu sivio upolo pe o te lo atu ai ole la ole ole no ole la au su amali pe ole su mai sidie ole utu wane ia pia itotonu ole fale mai. Say my darling so far away. Tile o tile ngalo Elenga lo la wa mi o fa a few lotoe. O te mana tu ala masani. Tele le fa amatani tani. So far away. Dear la upele to atasi. Aeta aluane insecurity. Bay o se mo afiti. La umulumu mo emo emasiau. Fa ate ata avili. Si va mai se uosi. Bay o se molito si tosi. Malu vai vai. Bay oni waya o se telefoni. Say my darling so far away. Tile o tile ngalo Elenga lo la wa mi o fa a few lotoe. O te mana tu ala masani. Tele le fa matani tani. So far away. Dear la upele to atasi. Say my darling so far away. Tile o tile ngalo Elenga lo la wa mi o fa a few lotoe. O te mana tu ala masani. Tele le fa matani tani. So far away. Dear la upele to atasi. Sunga o whenga whakau e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau ai so skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka ala vai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta avale ma pau tau ngofia ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu ta la pia i fa i lo i eina e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Wala ulo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta i vai aso, lua vai aso. Pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga nuenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi, tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima tasi lima tasi.
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malo le soifua mluia il tatou Paul Kalame o le a reto le ola ile ne yaso o te fia e whawhila i ati oe i le suafa manu malo tatou ali i whaola o Yesu. O le tusi lea mātai o e luas furulima a le whai upes furwha e whapea. E whapei o le tangata foi ua na alu malanga ua wala au i ana au auna o na tui nātua i lea e ia o ana mea i a te ilatou. A le upu o le ne yaso e whapea ta pena mo le toia fio mai o Yesu. Wailo e tele tangata na latou valo ia le whaataunuina o le nei folanga lo tatu wali i whaola o Yesu. E toia fio mai o ia. O nisi ua latou ta ua soo ia mavalo ia le ia aso e fio mai a Yesu i le lalolangi, i le tala whaasolo pito le lalolangi. O le tele o tangata na tula i mai. Malato valo ia le aso tonu lava ma le masina ma le tausanga e whaatau nuu ai lea folanga a Yesu. Nisi foi ua lato to e whetu na i aso ua o i le aso ngā lato fola e whaatau nuu ai le sau o Yesu. Ai ke iwa le tau nuu ia ewe mai lai ngā fio mai lava Yesu ai ngā fio e lisi pito le langi whaata pena ai longa sau mo i loi le laro langi. Ia o tele tangata e whaia folanga whapena. O lo e whai folanga lea po le vai aso ele nei. O le aso luas fultolu lona wingo le. Po le aso lea o le aso tai au. Ia le whai folanga o tele tangata o lo whetuwha ia i lungo le Facebook whapea. O le aso lea e a fio moi mai a Yesu. Ia lea ua kere ngā vevesi a isi tangata ma whesiri le tele o tangata. Peita ia vai sa ola vai I tala I le tusia matai o le mtau pe luas furulima e winga I whetalainga Yesu I lona toia fio mai. E le o le whama mafa a Yesu o lo tatu I loa tonu o le aso e a fio mai ai o ia. O lona whama mafa po lana whama mafa o ta penanga a le tangata I le taimi ma le aso e a fio mai ai o ia. A wafo I laon whai mai Yesu e o le aso e le iloe se tasi e le sila fia fo I le alo na o lo utama o le langi na te sila fia le aso so e le oso tatu mta fa yoila pe vai le mta upi e luas fulfa I mta upi luas fulima tusia mata yo e le oso tatu mta fa yoi o lo tatu tau mafai e su e ina le aso tonu e fio mai ai Yesu ai ole mafua anga lea na ia au mai ai a tala I le mta upe luas fulima le ia tala I le matai na alu e mai ua whaatusa le koe fio mau Yesu I le matai na alu e tuu ia tāleni I ana au auna la tau te ngā lue ina e 5 le si au auna 2 le si au auna e tasi le si au auna o le winga le tala a Yesu e le o le aso e tā ua e fio mai ai ai o le tā ua o le mea e whaia le tangata mo le matai a o whaatalitali o ia I lona toi fio mai. So le sona tā ua la mo o il nei aso o isi tangata ua le aingi whe au mangi mea e oe koe whai ai ua na le nofo ma whai mai ai le iseo ngā koe ngā lurue ai le ole asa u Yesu e il mea whapena na tupu le kalesia le te Salonia ua alu ai le tala inga o le a fio mai Yesu a le mea la whaingata ua tupu ua tele na le ngā lurue ai tangata a ua o le ngofo ma whakadikali ko e fio mai o Yesu o le upula mo o le aso le nei
ua tātou vaaia e moni ua latalata le afio mai o Iesu. E tele whailonga na whamatala e Iesu e whesotai malona toi afio mai. Peitai, ia a tili ai o na tuuina atu o tātou taimi mo tātou volanga. Tātou te ngā lulue ai i se mea mawhai o na kako whaia e whaatalitali atu ai le afio mai o Iesu. Lona winga, ma ai whailai tangata fu ia na whaatalitali, tāle ni 5 ma tāle ni 3. O le benga la kako whaia, tātou tele i wa ai le aso. Kasi ale mena whaia la uri inga, o le ngalue ina o tāle ni na tu watu ele matai i ate i latou e whaatali ai le afio mai o lo latou matai. So o le ala le lotu kerisiano e lotu, il fautuanga mo oe. Ia whaamaoni ai ngā, ma e ngā lue a tiri whaamalosi ai i le li. Ma whaatuatua ia Iesu, ia ma whaatalitali ai lona toe fio mai. Ai le o le alu o lau taimi e kausa ili, po o le a le aso tonu, e a fio mai ai Iesu. Ia tua whaafitai, ma tu iloa e moni ma whaamaoni au folofolanga e te toe fio mai. Ai leo le maku wha mafa o le maku wa ai po a fea. Ai le matu wha mafa a tili ai o na matu ngā lulue mo oe. Ia wau matu iloa e te toe fio mai. Whawhitai Iesu. Amen. Ea
Super Mali na lo bese le vina record se le vai ngona woli male bese wa fa ngoi na le tu ma na tu tele tanto ya e si le via umai le fanti ma upu foi o le tanto vi ngana le tu mole tele ga fa tai il sunga ia pasta la fa le Coppa Assembly of God lano I vai mole fa po ngana le tanto po la mia re lola le vai ngona woli la mo fa po nga Timmy Masani ila so antayao. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O le wan join sfulu male ono minuto na tale o le tula e lua I le rivango la oli le utonu mai ni sine o tato fa linga e ma fa silsilanga wala wale long puyeli I lo to pa ia ma lo to malu nisi o fa moe ia o mafutanga nu e kale sia ma fa na potonga I tutonu o ni usil nei e peo na masinia I leva yaso ma leva yaso fa pefo I le masina ma lea masina e tumuantu ia tanto falinga o le reifo I yaso ia le tanto fa silsilanga o le tusi o le vang filifili ma le tusi o le songa o le ngalo saulo minga o le tusi o le songa anto ai ma le tusi o le vang filifili e te mawai ia fa lupenga o Samoa sifo tutuila Mamanua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o la matafa yo le matai le whainga o whaala lawe e pe o whai puiponga maliu o si usinga o ainga whaisila whainga o Paulo o si I whaano ano whaalanginga o I kālesia ma le tele o la ngangana o whaano longa e na o le fitu se fulu tāna le tau na o la official radio Samoa le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sa lominga Morisi fam talanga vela mail tanto ofisa I le lua o lua tasi lima I vatolu lua o lua tasi lima I vatolu petanga yane ile shop radio samoa.co.nz shop radio samoa.co.nz ya ona fai mai ele so oka la tu sa lava ya la oka I lo mauta po no lawa po fe lava la tru o lo e a mawai O le whaalinga o le free whanau lunch ia po le tau mawhafua I vai ainga o lea wauli. Woma ainga o au kilani wha mau whaalele ia so wha apatoa nei o le whanau community lunch e mau fuala me ai tau mawha vevela o le ti vevela fuala au aina lava second hand I e moenga e ma le tele o isi mea o ngā mo lo mauta e mau fo I le face painting a le whanau. E le eise tupe whaalu I nei aso ua tapena ina. O le aso se fulu ma le lua o ke topa, se I o kiro kui I po le aso e pa u iang. Se fulu lua o ke topa o le aso sa lo na lua lea o le masino o ke topa. E le ngata ina o le aso lua o novema, aso to ana I fo I pa u aso sa fo I pa u iang le sa mua o novema. E malona so sa lona fale so lusfulu ma le tolu o le masina lava lea o novema. E whaiaia tātou community free lunch. E mea mai le afo le se fulu lua a ngā I le afo le lua I le awauli. E whaiele I nā I le Eastdale Reserve I Avondale I le kāpaka e pei o na masani o na whaatau no I nai. Au mai e wo a inga o au mea mamai. E ma I lātou umalawa o lo mo mia. E lea fo I a wha tautua ma lea fui e o nanga I lea so sa se fulu lua o ke topa po lea so lua o novema ma lona so lua se fulu ma le tolu whaafutai. O le isi an tātou whaalinga leu tonu mai o le whaasilsilanga e mo le ainga o talataina nofo maui mai tua tu inga mala talataina. O le nifa a silsilanga, mo ilato uma e tupunga mai a talataina nofo, maui mai tua to inga mala talataina. E matafanga, e po matafanga, ulutongia le pantalo alala I Samoa, Amerika Samoa maso se tafa o le kelope. O le a whaia le tātou talanoanga lo na lua, e whaia lea I le tuatusi, o le Church Unlimited Cafe, I le tuatusi o le tolu pa lima te ara tu road I au kilani sifo po West Auckland,
ai lea so lusu maleiva o novema lua felua lima e whaia lei lei tu lai se fululua i lea wauli. Ma tau te wala awa tua i lea ma le wha alo. I le pa ia ma le mamalo o tau tau o tu tau langi mai tu whaalupe. A whiwhio matala au mai. O lou le awa i mai. O le a le whaatali ai se fuafuanga a le tātou a inga poto poto. E morisi whaamatalanga e le leile whaamawane o a tātou lumera ia e wha a wheso ta ifo mo nisi whaamatalanga. O le olua fitu whahalua o tasi lima lua ono mo tātou ia lalai nei New Zealand. Olua fitu whahalua o tasi lima lua ono a whaia tia lalai Australia. O le numera leo le o wha tolu lua valuiva iwa lua iwa fitu. O wha tolu lua valuiva iwa lua iwa fitu pe a whai. Ia o nei te tau i le ainga o talataina nofo, maui mai tua tu inga mala talataina. Wa tai lo se nia le tātou wha silanga le da, e talataina, valusia talataina. Le ala i Salanoa William Palmer, tu inga mala wa alotu talataina, mai fopo ono sai Palmer. Ma le tātou whaalinga mulimuli leu tonu mai le rewhainga o le wauli lotu o tamaiti whaamitoa le Radio Samoa. Wala tamai lea su whaamitoa mo le whanau wa matafoi o le tāpena mātua ma pese ea tamaiti. Po e mai se video lau tau loto ma lau pese o le lotu o tamaiti lafo mai le Radio Samoa.co.nz/White Sunday. O le video i teleana reactions in lunga o le TikTok o le a maua se whai longa. Wa lava le tau loto ma le pese ia awane o vātu ma le tolu minute le umi e tāpunia tātou videos i le aso iwa o ke topa. O na tāpunia leo pālota i le aso se fulu o ke topa i le tulai se fulu i le taiau. Awha le sfulu lua o le awha i le tātou lau ngā tongi ia o leu tewa i atu i. E umalawai aso le la sau. Ia ona tua tulai pa u yeila so le lotu tamait aso se fulu ma le lua o le masina o ke topa. Ia morisi whaamtalanga ma la mai le tātou ofisa i te maua ai le tali i le lua ona lua tasi lima i watolu. Lua ona lua tasi lima i watolu e maua tuai ia se whaamtalanga e winga i le tātou whaamun moina ia mo alamu whanau le tru. Ia mona lo tō tamaiti, lea lo lu mana nei, e le ngantai tōno New Zealand, e whampe foi. Ia lo tātou wha sinamanga i Samoa. Ia, o nisi nao tātou wha, linga lau tōno mai le ni vahenga le aso, wala vle longa pui ili i alo tūpa. Ia malo tō malu a whea lau tō e maafta mai, le ni vahenga le woli tō e wha antana whātu. Ia ma wha malo antu le tātou tō tua ia tō e, ma lo la vre whai o le whaiva, ma lo le tawātai. The man lo sigue igual, what to I le
tuli mai, tuli mai, tuli mai. Tuli mai le tu mal sa wa ya ma wa ai. Ta to so so le ya ole sa ole lo o ma tu. Ape le to ya ina fulu fulu o le papa tu. Awe awe. Awe awe. Awe lo lo to wa le moi. La lo via ai. Sunga ya oe. Ma lo via fai to via ma lo vai. Ta no se. Tuli mai, tuli mai. Tuli mai, tuli mai. Tuli mai le ai tu mal sa wa ya ma wa ai. Ta to so so le ya ole sa ole lo o ma tu. Ape le to ya ina fulu fulu o le papa tu. Awe awe. Awe awe. Awe lo lo to wa le moi. Ma lo via ai. Sunga ya oe. Ma lo via fai to via ma lo vai. Ta no se. Ma lo via fai to via ma lo vai. Ta no se. Ole whaawiwhinga mai atu nei mati Junior Wayne Loyal ni vainga le awa le tūlinga nā le i tūmala sa wai whiua tūli ia e se la umai la ole wate tolu mala hafa minut ona tala o le tulai lua tala lua au nā tu tātou tala e vai whanua ia e ila tala na manua na nafi lunga o se tasi o tu singa i tono le tātou o tunu i Samoa e whapea o tu ai le fionga le li prana mi o le tātou o tunu o le fionga i ala uli ala mali toa palata i vau Fosi Schmidt e o le tātou o tunu ai malanga mai an tunu e mamau ia i se va lele fo i lele e tā ua le ngana whaperitani o se private jet i le sola ia o le au tau mawhai e tō lau lau inatu i se whaamtalanga aloa ia ia mai le tātou penga te whai langi lea a le malo Samoa ia wala wale whai tau i mala madino le tātou tunu o le whaamtalanga e whapea tu ua e le pāle mia le tunu mo tonga whitinga whaafo mai New Zealand o fisa o le so upu a so luas fulu ma le lua o se tema lua afe lua lima. O le awa uli nafi a so luas fulu ma le tasi o se tema lua afe lua lima. Na tu ua i le antunu e le fionga i le pāle mia honorable la uli ala mali toa polanta i vau leo tea Fosi Schmidt mo New Zealand e whaatino na tonga fitinga whaafo mai mo o mia. E whaamautu i le whaiunga o le nei vaiaso na whaamautu i le whaiunga o le vaiaso le te nei. Tūlanga i fō mai matonga whitinga mo mia mo le pāle mia, ma whaatino ai le whaiunga le kāpeneta, mo le tuai e le fionga i le li pāle mia o le antunu i se taimi vave. O whainga whaavai le māloeanga wa ai le pāle mia, i siaki matonga whitinga, whaafo mai New Zealand, mai whaatupeina atoa e le mālo. Pitai ona o le tūlanga o loo iai nei vai ngā tupe o le malo i le 25% o le tala whaatau le tupe o loo whaatino ma wha ngā yo iai ngā luenga le malo ua whingalo ai le pāle mia e whaatupe lava e lona a inga pāsese o wa lele tau o tonga whitinga i New Zealand ia mā pitanga mo le pāle mia i New Zealand mo le teimi nei. O loo malanga whaatasi le pāle mia malo le whaletua ma o le fuafuanga i tō e sia o ia ma le antunu mo le vai aso i tasi. Ia, o le talantu nai le vaenga mo mualea, ia wala wale nofsi le fia e lo o taupa ia, ia ma lo o tau mamalu foi, o le mafuanga, ia wala i o na whaonga ina foi. E le fionga le li pa le mia, ia ma lo na whaletua e miselo na ainga o le tātou va lelelea o le medivac. Ia wina mai ai, ia le fionga le li pa le mia mo ni silanei. E le ngatalai i, o le ei malesi li poti pe ona tu ina mai lava lea le ofisa leo le so upo le tātou malo. A wala wale no fisila fia le pa ia mala manu le tunu, o le wha silanga e wha pēa. E le awa yatu, o le tātou wha linga le pe ona tu ina mai. Awa yatu o le sui pā le mia, i le whono tanga lo na valu se fulua mano a wha tasi. Mai le ofisa le so upo le malo a so lusfulu o se tema, lua felulima. O le a taia e le fionga i le sui pāle mia, Honorable Toilupe, mawai au tele e pomulinuku o ne semo. Le usu ngā fono a Samoa e le fontanga, lona valu se fulu, a malo au whaatasi e usu ia,
e New York mai le solusu maltasi anga ile solusu malfito September lua fe lima o le nei tau au fai tau au fianga tele e usuia i tausanga uma i lona ofisa tūtutonu i New York. O le usuga fono Samoa o fia ile fionga i le sui pālemia o le ofisile o pūlenga o le matanga aluenga o le vā i fafo ma whewha tau wa inga le fionga ia pese tāno mea sili ia ma le ofisa sili langolango o le matanga aluenga le whaletua ia Miriama Betham ma le elenga hoi. O le a waia ne ai fo i le ampasa o Samoa i Amerika o ia fo i o le sui o Samoa i malo au whaatasi le fionga ia Fantu Manava o upolu le tolu Dr. pa o le leilu teru. A o to e se ai le fionga i le pālemia ma le sui pālemia ma le antoro o le ātau a veina le ministau tupe le sunga ia mulipola ana rosa ale mulio ma tawhaioi ma tiute o le pālemia. Ia, o nei vaenga nā mo le whaamni nonga o le tūlanga fo i peori iai. Ia, le to e se ai e le nganta o le fionga i le li pālemia, a o le sui pālemia o le tātou o toro. Ia, mai o lātou tofi e totonu o Samoa i le nei fo i vaitau o le tausanga. Ia, tālo si ia, a le si ngā mai. A le fionga le li pālemia, ia malona whaletua o le awhapea lea o na maua se suinga le lei. Ia e peone ia ile vai aso le ua malanga mai e tono ni usila nei le si ngā mai ia e le i toi tali watu molo tātou o tono i Samoa e le nā vai es fau le alofa malanga le o le tua ia langa tua i leo le tua i se ai o le fionga le sui pāle mia mo fōna tanga le nei vai aso atoa i tono i New York i Amerika. O se vainga le nei telefon mōni ni tai au mai a te ro New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whawhunga mai am. Sa basi ala māsu o tu na ia le pāre mene i se swinga vave whai ele tūla whono vai tamanga New Zealand. Ma ngā ia tu ele tūla whono tau whaofi o le toe teu ngō vai tamanga po le Adoption Amendment Bill i whaasolonga uma i no mai ana wha au popo i le porkala mera mālo ma tā upo i talano ina wha vave i se teimi po o se whaaringa. O le whaana tinatu se o penga lea e mawhai ana wha o ngāna malo, e tope e le whaasolonga o tūla whono. E whaatanga ai e sa wha inga ume e whai e aso e tala noi nai tūla whono le pālemene. Ma skipi ai vai teime masani no mānoloa i le vāo whaatuna ngana SSA o le tala noi no tūla whono tau whaofi. E whaatanga ai fhoi i le tūla whono tau whaofi e skipi ai ngā senga i le komiti whirwhiria. I lalo whātununga tau sisia le pālemene po le Parliament's Standing Orders. E re taune mā lono whaamatala le mā fuanga le whaunga ino le whaanatnati. Ma le māsa ni ana wholosia po atu la whono tau whaofi. O le a whaia i whela whala fo inga se vaenga o le whātununga. Whaariere te tai o le mota Chris Bishop. Sa e tālasanga ina le whaanatinati. O le tūla whono tau whaofi o vai tamanga. O ne mana o mia le vave wha solo i luma ina ia vao iai, vai tamanga mai le wha awawina, vai tamanga e lamati ai le saonga le mua tamaiti. Mai ia mautino ai, e le eni tāsanga fōni vai tamanga e toi whato ai, i le vao le fōla se ino le tōla whono, ma le teime sengi ai, e le kovan sili. Whaari ele tamatai ministai va ai le tōla whono tau whaofi Nicole McKee. I le teime le whaitaunga mua le tōla whono, e le i lava ini pui puinga, o le melea, o niso tamaiti matupuranga mātua sa vai tamamai e tunu i whafo, e uane ne whte iai, ma whainga whapalonga, ma sa wanga i New Zealand ein. O toi teu ngone nei tūla whono, ono niso mata upu sa vai tamamai, tamaiti mai sa moa, sa i wane, ina whapalonga e mātua i New Zealand ein. I le whai ofe au i whale, ta ofi mai le ave ia onga, ave whawhainga ruenga i whatoanga, ma ave o lātu tu tongi. Sa waina, maniso ni mātua New Zealand e iai whaamumunga o ni alatu soni ngā tūla whono e le i whaia i esi siaki. E iai le maanga o tāro tala o le telo ma tā upo e awhi eita mai te vai tamamai e tunu i whafo i sa wanga i New Zealand e o ngafa mane ma tā ngā ruenga o tamaiti o tamaiti e vai tamamai Samoa. Wala pata ia le whalabu tonga o tangata e ngāro ngalo i a me New Zealand e po le assignments at New Zealand. Ia le tunu, i se tūlanga ma tau tio le le lavata pena pena. A whaatulanga ina le sili atu ma le whaarua ina le numera e o i eitanga tai a whia le ngase ngase o le ngaro ngaro mea po le dementia i le tausanga i ruafe ma le limas fulu.
Wa tapa ia le tamatai officer Silly, Catherine Hall, ia malo mo le whaia iai o se ngai o inga vave. E tusa ma le vausu tolu afe, tangata e soi fua ma le ngasi o le ngano ngalo mea, i New Zealand nei, le ua whaawasenga i ne si itia le tusa ma le se lau fits fulu afe, i le isi luas fulu lima tau sanga. O le ala puta inga ua whaia whaatasi ma le whaamatu ina o le ripoti, ala rolangi o tangata e a fia le ngano ngalo mea o le lua afe ma le lufulu lima, le World Alzheimer's 2025. Lea o tā uai, o inivisi meni mo tau tua tue whaafoi o le ola maloloina, po le Rehabilitative Services, i whaalabra o tonga tangata lau tele. Ua manau mia, e whasoso ane i tangata o soifua mai, ma lea ngase au noa, ma le whaalongolango isi. Whaari e hall, o nei tau tua ua mai alawa na whaavaina e tovolatu i le se funu ma le fitu o whaalabra o tonga tangata, e a fia le ngalo mea. A e matua i leanga lava le whaatupaina, toi le lava tangata ngaro luen. Ai o tapa ina le whaarabu tonga i le malo, i le mea latu te whaia. O le alo i o le tau o nei tau tua mo le tue whaafo i le malo si tangata, ina ia mo whaia na soi fua lava i la tu au noa, ma le whaarangolango isi i le omi lava a fia e le dementia, ma ia whea foi o na whaatupina, ia nei whaarabu tonga e whaatinoa nei tau tua. O whaawasenga ina i hall, i le tōs furu afe, e silia lea mani tesi vai tolu, o tangata e soi fua mani ngalo mea e mo mia so swani. O tapa e fo i ala Simons in New Zealand, i le luas fulu miliona tā la wha o popo li tala whaara tau o le tupe ale malo, o le luafe mani lu furu ono. O whaia le whaiunga i lato e wha mau po ina le whainga o tūmanga nua o ngā mauru lunga pero silon tele le rolangi. E vai lua ina le wha mo ino fuanga i lua. Ina i ofia le wha tupula i o le olo le whaalinga ini sila. E beona i loa ai o le ASP Polyfest, e whaia i au kina ni sauti te usang rei tasi, e samia i anga nuat Pasifika. Leo la tali malo ai le malai masanya le Manukau Sports Bowl, ma le nofuanga le Dewdrop Events Center, e Manukau i le tausanga phone. Sa forfola i la tofa a maboina le wha moe mga tele, o le vaenga mo le whaalinga o le luafe ma le lufuruono, o le awhaia la sulvalu i le lufutasi o mati, mo whaalinga ni we tonga sa moa le kuki. Ma whaaringa isi au whaafia klup floi. Ai o la stos furu mati o la solua o Abrila o le whaaringa Māori. E masa ni ai o le whaaringa le Polyfest, e whaia le tusama le whaawaso e le malaya le Manukau Sports Bowl. E au fia ino whanga o whaafia na whanga nuu e lima. O se por kalame so whaatasi le vāra whainga mālo, o mara whaarabutonga le Penina Trust, e taula i ele si tio le numero o tangata mainga Pasifika. E umi ai whale mautu, sa tiliva ina i ese la sanga mawae, i le vai aso umawai. E whainu mero wha mawina mai le tusinga i ngore ruafe ma le rufutolu, sa whailoai, o se fulma le ono tisi marwal pasene, o a inga Pasifika, e ona ina whale mautu, pe a whaatusat satu, i le whasuma le lua tisi mali tasi pasene, o le whaatulanga na lautelo le whaita wafain, o le atunu. O le Penina Trust, le uruai whaarabru tonga le Pasifika i New Zealand te imoa, i leo foina leo whare mo ainga o ngaru lue malosi mo le tuititi o le vala. O le ainga Meredith i mangeri au kinane saute e au fia i ainga Pasifika, mua o benefiti mai ai. O whase e tunero la tu whale fau e whapoto moe, sa tu sia ma fausia mo ainga tō te tele e wha mautu ai. Sa longo ai le tina i a Maria Meredith i le vai tala le televisi tasi New Zealand. O lea whare mautu o lea maua se puipuinga malu, ma le soronga le leio lo lato ainga. O le whale e late e le tasere miliona tala le tau, o whaatau inatu iai mo le fitsu lima whetala, whaafte iai i le foa i le malo. O le whaasilinga o tupe maua e mauma iai, o le ama whai e whali tupe o nonoa tupe wha ai talafu, ma tu inatu ai ainga le tere atu o le mautu, ma le malu puipui o whaatulangano i tupe maua e iai mo ainga. O le ofisa silo le Penina Trust tupola, rohine le ala el loto, sa e whalia, e la tu te marao mia le suso le vala o ainga e maua whale whaatau, whale mautu. E la tu te marao mia fo i a whale mautu tongi nga whatira tongi a betai. E le ma whai whana whangaloina i tenga te le mana nao e no whai pei whale mautu tongi o la tu ola ngā toa. O le teminei, o lo whaatamo e le whaarabutonga i le lua se lau onas fululua i ano whanga, o whale wina i whale, e wha mautu ai tangata lau tele, leisi suma le valu o no whanga o whare mautongi, o whata oto e talaina e le vai asonei, i o tara.
Talonga sa toi fina mai le man sa mo mai I au lamo se fai ina matanga le talonga mai au loto to to le talo shilei ma le tu sai ai le tai tos mo le lua le la talonga mo talonga e lo ai le au qualify mo le tamer sangori pro langi le talonga Salt Lake City Utah ya America va ve ona nafi afite ya I ma le fai ina le tu suma le even minuto de to le talonga o Abraham Papali fa mo tu frani sa e kolosia le ne skoa mo skoi lua ma tu ina ila na au I se va fa awa mo se ava no ai awa ia le tamer sangori pro langi Australia I le talonga I tase lo to toi fai e fai ngore va so name sa toi skoi e papari ai wa tolu minuto talona mai le teimi fa tu no le talonga a osili ai e shile tos fulu lu for fitu o le no merse fulu le man sa mo Christian Lely Fano sa ia ila no muri e kiki le polo le power skoi malo ai bitai sa re maria mamai ai le talonga le tu so ai tar marolonga o sili ai shile luas fulu ma le valu o le au e malo mai talonga lu le vani au o le atama o iso la tu wa no mo le tama sangari pro langi Australia le luaf ma le fitu ai o le au e fai ina au ia tu le tama sanga au fai ina Dubai I le isi lua masina fa tumina I le ava no e tasi o toyo au e qualify au le toi fai e sa miti wa umma o le tulanga le na wo ia le au tamata le Black Ferns in New Zealand ino fa to ila le kanata I le stalonga I lo au au sil so nga champino le tama sangari pro langi tamata I England mai lava le amatanga o le talonga le tai o le sonai sa le tuina kanata e sinava no le ti lava ia ni sila e tau mana vai se o lava ina erfa ina mulimuli le falire tosu farsa mariva ai sa man malo ai wa nga e tunei la kanata e fe taui male rosa mo Englani il so nga champini il fa ngora vasonei ina wo fatto ilalo Englani e frani le la semifinal ina va vera nafi tosu lima sumal fitu ai ta alola nei New Zealand mafrani ilipine apa mea o New Zealand fa ono na vema champino li pororangi li fai ina lava ta msango su nga champini ili tono su matesto sanga ai ole matatia o ta nei fa after ya ili mokanata ai maro Engelani ya frani o fa awo lana matatia o le tosu mo le lua ta alonga fa va malo so ya no ma se fai ina tono mai te sanga i wa fe le lu futolu o le tamata alo lus forward te le Wallabies Australia Rob Valentini o le alem fai nona ta alo le talong fai te ulia mo le All Blacks mo le ipo le vao ni silam Australia le Bledsoe Cup I au kila ni nei le stona I le vasanei o no se manua Valentini e fa luana malo le pina le John Eales Merrill o se tamata alo pitu sili atu nona le Australia mo le lo te usanga mo vai o le asui tulanga ne yele alo sa mo Pete Samu o le Wallabies o mai alamo na misia leis fo ialo sa mo mata ina le taalo fatu Tino Will Skelton ina o toi taliu ilana kalapa le Rochelle e Ferrani a salviantu mo le taalo mo le All Blacks ina malai Eden Park ele toi e lava le lato polonga I taalo fa va malo tu mai le a fave se la vals fruono sa muni manu malo ai on tali malo I le Wallabies le All Blacks le taalo e Perth le vaso fo le taalo sa rumia uma pepo falle e toi lu vaso faia o Joe Schmidt o ni sila te mai o nei e tau a vele te ingo le Wallabies o ye nei se tūlanga le lei tele atu mai le tau a whātou sanga o vai e le ngatala ina tilo a vele na Wallabies ma au e mo marumalo Eden Park i tono tosmali iwa to sanga ai o se urua eula kapifa a vau malo foi lea e wha mutari le lima sumatasi o talong whaitolia i le toi malolo I lava le All Blacks I le malai. Talana ni yaso I e perfile mule tunu soi foia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia e fatu tu atu so o monatu.
Mola tulanga nga fa taile sunga ya se yuli mo tanto telefon e pera e fa fonga ti le rivango la woli le was football balu mi do to te ne link to line luo te bena foi ma tu ma ava vale anga ya to piki le fana wa onga e le taimi o ile wa marolo fi la va la ko ke I mai lunga ri fa pe la e a piki le fana wa le no for fale va itami tia onga ai o te mi ya fa yo le to sa ili so sa we te pole lo fa tasi mele telenga ya le ala ku so fi le yo le to mo la unanga ala enterprise border group ba ya wa foi se fa ma to mo ita to fa talo fa to le telenga le ala ma lo le fa yo le fa ma lo le tawa ta Malo le tawa ta I lo telenga ya wa ho ta to ina se ta to wa no ya ka ta le di le fo mo ne lao so se lo ai fo I lungo o tato o kala makan ya malo le foi como io e tanto te tau foi fa malo la vale alla foi si malo si le savili ya I manto mo ya malo le malo te ya antol sfurmi no te tu fa no winga tal tasi lo to te il fa no indani ya sa le ya ma tua bola le nei ton ngal wenga mato e tawana ya fa so le talai ko le tula mai fai ati malo si fu so bi ia ai olo fai ama ka u alu tono le ofisa fu le ka fai singa wa o ngai ko e ngai ko la bea ya se si le ho ya ile fulu ele o le la o mai le sam io ia o le fai te lava ma le mata poto le nei venta o le mea foi ngai le ye o ko da fai ping a wo I ka mala I ki ngai ku ri fa ya le lek malo le foi malo le on sa ya wa to ya na ya so le so nei ya so lo le so mai a fo le di ma si non lo na ivo le to sanga mo ya so firga ya ta po ya tu lo won tu ya fa time on ma to wa no ya fa time po ta to le tio ya mo le mal wen so te fo I mo le wa fo le fa I lo fo I ma fa la lo ai fo le tau to vai ta to enterprise nei man ka ya mo fo le nei lao e fa ta lo to ai le malu se ta to wa no lo fa yo na ma wa ta fa sa la mo nei fo tu la le aso ya fa ta lo fa tu ta to enterprise nei man ka ya le lo ma le malu se ta to wa no lo ma mai ta fa sa la ma ya o le wa to ta silva ya so mana ya so ya le to fo nei ma sina ya ai mo le to alfa ta se ta to wa no le tu la ngole ta to weekend ya na mai va le tele male to tele bo se ta to wa no na ta pati mai ya mo wa fo la to ta vale ya ai ma se fa man ya mal o fa wa pe ta to wa fa ta vale ya o tu la nga o fa wa ta to cash bonus fo le wa lo ta sama o na lo le ngata na pa o mo la lo ta ta vale ya lo mo fo ina se le ni lo to wale option fo le tangata ya fa ilon fa ia pe mana mi se le ya pe ta fa na ona fa ta vale le ta pa o lo ya ya o el mano no está ta vale lo pa o mo la lo ya o ya na ta vale le lo ta o le ile tulanga fo le o kia ko isa tasi ya pe tulanga le o ta to wa ta fitu ta balu no fo ya maua mai le balu wa se iba se lau balima lono te ti le sam ile blanco de posite le dimas futa la ya ile vayaso a o ta vale ya lo al dia terminei o no tulanga fo le fo la o ya spia ya o tele ya ni si fo yo ainga ya si asmai in tulanga fa pena ya o ngai ta to ta ya fitu mal balu no fo o lo tele mano na itono ta to lo ko lo toa Kurang po iyo le run around ya po kama yo hatchback ya mata mai si dan ya mata po le banwa ya tulang lo tato ka vale ro yai ya o tuenga yo le hybrid ya po le EVs ya mata mai po le banwa ke tulang ro yai tato ka vale ke fel pensini me tulang pa pe SUVs ya po se no le base ya telala o tato ka vale la lo se full wa le ya po ya o fa tawina i taimi nei lo winga au nga i tulanga fo le fa ma venga i lau paketi ia so swani fo i nei vai tau i tau sa so fanga tato youth ia lo tele tato wa youth te ke lo tato youth tau no mai nei le weekend
ia o lo fai ona mo mo ta website ia ma sei o lo mo ta lo toa ia amata le lus fuono afero ia ta to YouTube na lua suiva tapo care ia amata le ona le lus fuono afi ia ta to wa piki apuna ia tulanga masani lava apa pero e lumal market o lo ta ili se ta ia na wani ngalo ia o lo ia ta to website o le enterprisecast.co.nz pai ona e sua lunga mo malava tato tabale ona e tilo tato tabale ia uma information foile ia mo lo tabale ia pai ana bili mai te mato ia pai foi fa wa lo mata ilo finance lo ia le link au tato tabale taitasi pai ona fa ngai oi mai lo finance ile interface te au tilo finance ia lo sa ia e tato le fitua so lo vaiaso mata mai le iwa na le lima tol se pulu ia pole afa le lima i le afiasi ia pa ia foi a tutu na i te whapea e tuai ona e manawa mtula mpapena ia e ana whatatali atu ua taimi te manawai ia whapea hoi e te tawale tuai lo fia trade-in ia lo kai poli ona talia e tātou so tawale whapena ona po iai foi se pale niolo iai ia pai ana na foi whaangai oi ia fuafuanga ia whapeo loo e lungal market o lo tata ili voisa mo le ainga tātou telefoni matani o le o Barcelau ono tasiono whātasivalu o Barcelau ono tasiono whātasivalu ia po lo sumai fo i tātou tuatusi o le lima ono fitu i nei Great South Road i Manukau pai ona mātou ngā lua tuai ma i kuro te mari i le sumai a Terry Kroon le lipule ia mafo ia tawo papu ia po tu ona nei lo lunga telefoni ia e pai ona vili mai ma tātou whansoa po ia wani tulanga i le o manino ai ma fia malama mai po ia pe lala na o lo mātou ngā lua tuai nei i a whai ona tātou tala noa i le tātou lawanga ngana i le tulanga o le tosa i ngā tosa ia whangamua ia wha taimon mātou wa wanoa o i o whai malo lima so e mare nei aso ia ia po le tua i le a ponga a se tātou atunu tātou e whai loa i fo i se taimo mo le lo whamaleanga leo le tua ia manu ia lo waso ia tātou whai e pe ona e tala i le rivaingo laso o le tau whai le ala kuso whila leina o le tau tōmala unanga le Enterprise Motor Group i Marakau sa ili nei sau tawa le rivaingo la woli o lau se anto le teimi le radio Samoa ia lus fulu male ono miru te mo te nei le lua i le nei ia woli o le asunga fua Radio Samoa Taslima iwa tomi Ama Bounce with that bounce with that bounce with that bounce with that bounce 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 with that bounce with that DJ hey
le atu la o pepa palota I le mātou supermarketi, a o whai la o whātau. O le atu ula o pepa palota I le whale whaatali no foafi, pe au walo te whainga wenga. O le atu ula o palota I le whale tusi, I le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Ua whaingofia nei le whainga o lau palota I palota pitonua au kilani. Ua mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa palota I supermarketi fitfilia, whaleoloa, no whanga lau telen whemalanga inga ma whale tusi tutonu au kilani. Sa ili ane se pusa palota latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palota. Avia maua sosa, Omega Ka, Ianga Loing Oa, Omega Ka, Savale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mailo Ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Umalole Kesile Omega Ka. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga I lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5. Tasi limoi votu, amo. O le wā whamala whamiriu tū te nele afo le lua nisi o tātou whaasala longa wha pisi nisi. I le nik fo I vahenga o le awauli au whenga I le turu magara wenga tūtu ma whainga lo filima a whai o le whatoi ma whatomai. Tāla whamana o tsoi fuama le langi ma polo kalame la awauli ma whunga mua. Se I o le le tulai whai le whiawhi nei le tautua. Ia mala uranga le siu whunga le turu ui au ki lani nei le Radio Samoa Tasilima e whatolu a mo. E valu ia tangi o le whainga palota ina ua mai o le whaatauto. Ia sui a whaipule 5 maltasi o le mauta whono lo tātou o taro. O lea ua whaamautu mai e pei o na tau au ina atu leila o fisa o whaamtironga. I le asfareile o le vea so na se ima vai atu nei. E pei lao na tu ina mai le time frame. Ia, e le whaamasinu sili e wha te tau lea I sui whaipule, ia ma sui tau wā fwoi. Ia e mese lewa I lātou I ele I manuia lātou tau mawhainga. I le mai ai o le whaitonga alo I o le whainga pālota, ia e mese I le recount. E pe o na wina toini si mata upo le dawa ia so le whaamasinonga. O lea ua sawe nei le whaamatalanga e valo ia mo meo petitions. Ia po o talo sanga o le palota e pe o tu ina tu tonu I le asreile le vaya so na seima vaya tunei. Mai le da valu e fa talo sanga le JPP e fa foi ia talo sanga ala vang fa foi le fa tu le tua sa mo watasi. Ia o le tolu mai le vanga o le fa tu le tua sa mo watasi fa sanga le I sui tau va ia po sui o le JPP. Ia malatasi o lea I tuto tasi e whaasanga e le sui tau wā mai le vāinga whailea a le whaatua le tua sa mo o tasi. Ia tātou tālo sanga e pi o nao pia nei I le maunta whaamasino. Mai le vāinga whaile I JPP. O lea ua tui nā tuai nei. Ia le tālo sanga le fionga ia mulipola le a tau le sa laki. E anga I lea I le whongawhtala I le mauta, le fionga ia aua pa au, alo I te fua muripola, mai le tumalo ainga I le tai. E le vaenga whailewa le JPP, o le ua avantu le tangi le fionga ia pesta vai fau, te vanga, whaasanga le sui tau va, ia po le sui a whaipule o le ua tula I mai le teimidei. A le vaenga whailewa antu le tūsam o tasi le fionga ia vui inga sione, o le tumalo o whaasale le anga numera 5. O le fionga le sui pā le mia, o le ua malanga tudei mo whontanga I New Yorka, le fionga ia toi lupe po mulinuku o ne semo, o le tumalo whalea lili lua, o lea ua iei le tangi,
mai le fionga ia tuiloma tusa Lancelota la meko ia ua tantia nei i le whaamsinonga. Ma le tangi lo na wha e pe ona iai lea le tangi a le sa vea masui a whaipule o sa whatatasi le fionga ia lea ana Ronnie Posini e whaatau lea ia pe hangai i le tamaitai i whaipule o ia fu o satasi sui minister o le whinga malolo tulai mai le timilei le fionga ia seve tei fui mono ia o lewa anga ia tulei i le tātou whaamsinonga. O tangi le vang whai le whantu tue le tuasa mo o tasi au fiai, ia le tangi e le sa avea mafunga whatalai o le mauta, le sunga ia pali i li o ta eo masipau, e whaasanga lea i le fionga le li whaipule filifilia, le fionga ia na, le whatalinga ia namula ulu Sami Leonta, o le tumalo whaasale le anga numera tolu. O le sa avea ma tofi o le tumalo whaasale le anga lua, le fionga ia mangele se kati fiaui, o lewa iei fo ilana tangi, e whaasanga lea i le ua filifilia, le fionga ia va e lua centenary sa mau, o le vang whai le chapi pi, ia mo le na fua lea o whaasale le anga lua. O le tumalo vai maunga lua, o lo iei le tangi le fionga ia tamale tā tangi man Jensen, e whaasanga lea i le sa avea masu ia whai pule, ia mo ua toi filifili fo i le nei ia pai inga lona sifuna malawalu, o le vang whai le chapi pi le fionga ia le na tai Victor Tama Pua. Ma le tātou vanga mule muli o lea ua ia le tangi. Le fionga ia fui mono Maria Meredith. E whasanga le i le minister o whaantoanga, le fionga ia fui mono tito a safo mole tu malo whaapalota o whalea li lua. Ea a tātou nonofo lama ilo ia tangi nei a tātou a manta maila i le vang whai le HRPP. HRPP le tamina isi fulma le whana fua o lea la tau te umia. A whai e sau le tūlanga e pe o ne iai ia tangi nei. A whātai ta inga. A maruia umalawha o lona winga. E whawhai ngā pālo talaiti. Ai si itia i lunga le whainu mera. O le vanga whai le se fulu malevalu. Se fulu malevalu. Ea, ona sa waila ia lea tātou anga iantu. Anga iantu i leisi tu o le tupe. E tolu i a tangi, ala vanga whai le fast. O su ia whai pule ia ele i maruia le tau whainga. Ina ua mai ala whainga palota. E whaatau lea i sui whai pule. O lea olo o pale mai tu whinga a whai pule o lātou tu malo. Ile taiminei. A whaila e manu malo uma i sui tau vā ia o le whātou tuele tua sa mo ua tasi. O lona winga, ua si tian tuela ia le nofua. Ia po o lea whainga o nofua ua pale mai i le whātou tuele tua sa mo ua tasi. I le tolu se fulu ma le whā. Tolu whā wale tolu tasi i le taiminei. Ea, ona tātia mai i lole i lona tātianga. Pea whapena, o le whātita inga leo te avatua ea uia. A wā e mawhaina manu malo i lalo i, e mawhaifuna manu malo isi i lunga o le tārusanga i e pe o na tui nātu, e le vāng whai le chapi pi. A whaila o le manu malo uma maisu i le whāste a vea la tūtang. O lona winga, i lano le tātou tūla whon, ua au sia i lo ina, e ma le tātou whainu mera fo i lele po le pasene, o le lua vai tolu, o sui a whai pule, ia po na fo i le parlemene o Samoa e ma whai ai ma wha ngofie ona pasia ia ma toi te wina nisi o tūla whono i te tonu o lo tātou parlemene. Ia o le tasi nao vaenga o le ena sauno i eile fionga le li parlemia. I le teimi a o tāpena mai ai ia le whaatautonga fo. Ia e misa i le teimi ua pale mai i le whainga malo e pe o na tātou wha moli mawina. I le whaatautonga i le vaiaso na se i mawhai atu nei. I le tūlanga la e pe o na iei tātou tangi ia se i tātou whaatali tali. Ia le tūlanga fo i e pe o na iai. Ia tālo sanga o le watu nātu nei le whaamsidonga. Ia po o na le tūlanga o le aiai. O le aso, ia ma le taimi. O le whapea o na tōlau lawi nai. Ia ma se i tātou whaalong fo. Pe e iai se whai unga i tūmau. Ai e pe o le aiai fo i ni whai unga. O le awha pele o na toisu iai ia na fōa. Ia po tofi o i tūmalo ua mai a ona whaatau toina.
Ia vea masu ia fai pule, e langa tang lea, ia ua wha antau to ina fo ia vea ma minista i to tono al kabineta alo tātu malo i Samoa. O lono wingala, ia, e mai alo le vaenga lea, ia, se i vanga nā lava. Ia ua i se si tūlanga le ma anu fie ono tūla i mai, fa toa an tātu tui tala noa lea i le mea, e tau ole palota lai titi. Ai a sauli tala i, e pa uma ua le sida mea, o le sida vaenga le ma sanina ma fa so i. Mo le fionga ia lilo ma iava maina vai. A fei o le nā luantu pai ave la fai o le whaamsidonga. Ia ua le mena e tauna ave mua ia lau tangi whaasanga ia la fai. Ia whaasanga mai lo la fai au mai la na counter. Pea mai fuila na ia tangi. E wha pea mai. Ia o ngai ke wha mai a kia. Ale funga i lau ko miki le kala ia pai mai. A fai la e wha maunia umatangi e lua. O lona winga. O le apa umasui e tonua. O na le ai ei leo seisi. I le no fua. O le nai tu malo. O lona winga. O le anto e tā pena mai ei tua. Masano o se aso o le dintau sanga. E toi whai ai se pā lota wha tope tope. Pā lota lai titi. A le ai tu malo. Pea wha pea. E tupu se mea wha pea. E wai le mawhai ona tātou wha pea mai. Oi, e le kai ia kubusu mea wha pea nga. Oi, e mawhai ona tupu. A wha pea fo i la e lua i tu malo e tupu wai le mea lea. Ia ua lua tātou whainga pāno talaiti. A whaifu e tōru. Ia o kako waranga. Ai a whaifu e sau e sili atu. Ia o le tūlanga nā o le a iei tātou. O le mea la lea. O le tātou te wha tali umai. Po o a whea lea o le a tangwa o whia le pā le mene o le tātou. Tanoku a o lo whaanga solo pēha tātou wha msidonga nei. E le se mea o le a tāu whia i fua ngā ruenga le malo. E le i wha wau pēha. Wha wau antua i ma wha msidonga. Ai tātou tali. Ia po le ale tūlanga leo le aiai. Ia le ka tātou package o masina i e tutoi. A o tapena mai e le tano le tupe mua. Al whainga malo le whaatūtua le tū samu utasi. Leo le a tātou whaafonga iai. I le tātou sanga faupe a tātou wo o tu iai. I le taim e wha la wilo mai e le tano le tupe. O le tau sanga i lua afe lua ono. Lua afe lua fitu. Whapinei le vingaso lea na se ima vai atu. Ua sao niuni tangatung. To telefoi tātou ia na malanga atu mai New Zealand, malanga mai Australia, malanga atu mai isi atu no le lalang. E moli mawina, ia le whaatau tonga, le na whaatau wina i tōna i mato. I le asolu o le vingaso le se ima vai atu nei. Ia ona mai aila ia lea, ona maua lea o le taimi. Ale autu stala ma le fionga le li pāle mia. Le sunga la au lia le mali toa polanta i vau Schmidt i le asolua. Anto ai ma le asolulu. Ina ua mai al filo inga ale kabineta. Ia lela mutanto o mai i le vea soliding. Ia o le wa matana alu lava le tangata i e whaatino lona tiute e pei o na whaatulanga ina. Ia e peo le tai ua stimi o sola talu sia. Ia le singa mai fo i le fionga le li pāle mia. O le whapea lea o na hai umale manuia. Whafu sia le malosi. Ia ua le tautuino le tātou turu i Samoa. O lea ua join sfulma le whaminute o na tāle o le tūlai tolu. Pena mai le vaenga o telefon ba tātou tala i vei whanua. Ia tāle tūlai tolu lea o liring. Ia kālo sia o ngai whaingi whi awala au laiki ngai le whani. Samoa,
pese Awa lofa Itu sia ini upu Yang awa yai langona Sewa pele Iloto mamana tu Au ni alofa anga I ainga mawo Ayani mafutanga Wavala yo mao Usu se be se malie Usu se be se manaya Ese batu pulangona Ese batu fia 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 Ese famanu ailangona Afaio se pese Faamalosi au Ia tu sia iri upu Faala e au Fai mahai fofo Faamalosi ai E ua mafatia Ile tino male mafau Au e ua mafatia Matua le tau lau Usu se be se malie Usu se be se manaya Ese batu pulangona Ese batu fia fia Ese famanu ailangona Check it to the left, check it to the right. Let the record music take before I write. Say my lady, best there and best vibe there. You are my fang I fight a lily lumo there. Put your hands up in the air and say, oh yeah, oh yeah. Usu se be se malie. Usu se be se manaya. Ese batu pulangona. Ese batu fia fia. Ese famanu ailangona. Usu se be se malie. Usu se be se manaya. Ese batu pulangona. Ese batu fia fia. Ese famanu ailangona. Ese famanu ailangona. Lucia,
Fatalo fatu sa mo yo fa fonga angale nei tula o le auli alo mai o se fa opo ponga le nei o tanga tu telefon mai lo radio Samoa. Italo to mua wo fa monia mai nei le pule o maliu po le coroner le mafua angana maliu wai se tina fa su torto sang le matua mai Wellington e. O le nei tina sua fa ya Amber Leigh Hanwick mai tu sai Marie Poti o le nei mata upuna afia ai e fa apea sa tu lai mai a o yai i lalo va ai nga leo au tau fiai o ie le sela le ofisa i le masina o Januari tau sanga ua mawai. A isa ili linga le fo mai po le pule o maliu na faali ai o ni fianga fa soifua maloloi na e peo le ngasi le fatu cardiovascular disease o a fianga le mama po le lung damage e fa mawina e afua mai le fa mai le COVID-19 sumaleiva
Ma se tasio a fianga tele o lona mana o le I whala au po le vaenga o ta o le ngana peutania o le chronic drug use. I whamtalanga I reporti ma le liti o whaavao malo New Zealand. E whaapea sa whea ngai Amber ma se tautonga I se taimi e le mamau atu. Mai le taimi lea na tawhia I leo leo. Ai sa mai tauina le whaalongo ina I lea le tinga o lona whatawhata a o iai le sela. E whaapea na whai atu Amber I leo leo I le mea o tupu. E na o na tuina atu lava o ni whala au mea tinga po le Panadol I lea tina. Ai muli ane, ua maua atu o taatia mai te tono le sela ua leiloa se mea. E ui I le whaiti o ina o le whaatamala ma le le o na whaatino ai leo leo lo lato pito la au I le vaaya o le neitina a o iai I lalo lato vaavainga. Ai wafa amanino I le pule o maliu ia Rachel Schmidt McCleave. E tu sa lava pe na muli ta ia leo leo ngai o inga uma. E le ai lava se mea mawhai e tau mawhai e lawe ai mai ai Amber. Ile tula I mai ai o le nei mata upo o leo whamauina le a mata whaatino ai o iloilonga mga luenga sanga whaalaua I tele ai ngā luenga whaatino a leo leo. Mō le wa aia le lei o tau fia. Ai mō le mai tauina le tutu malosi ai o le ainga o le ua maliu. Sa tatau lava I leo leo na vave iloa wa I se tūlanga wha le tonu lo lātou tangata. Ino wa ia whai atu le le ato toa ai o lona malosi. Ma sa tatau ia I lātou o na tu inatu lo o ia mō ni tonga fitinga. I le whai unga le vai aso talu ai sa wha mautu mai ai le atoanga o se ngaluenga tele ma le umi a malo le malo ma le ofiso tiute. Le ana wha mauni ai le tawhia ma pu e wha apango ta ai o ni tangata. I le maua ai o ni la au malosi o whala au wha saina ma le tino I tupe lata lava le se fulu tasi miliona ta la New Zealand. O se ngaluenga na whaatino e ala I le tele o se whainga na whaatautaia I au kila ni mawaikato le vai aso tālu ai. O lea ngaluenga o ta o le Operation Mixed, ngana nga itonu le tele o ngai o inga whaasautu la fono. O lo mai tauina le tula I mai I tutua oi po le transnational crime, e pei o na mau ai le tele o whala au whaasaino le aisa, le methamphetamine, ma le marijuana. O lo au mai whaanana I te tono New Zealand. Mai whamauina o le ngaluenga lona luasuruiva le I whaitaunga o ngaluenga te tele. E tau whiai le mawhai o no o mai o ni whala au whaasaina I te tono le atu nuu. Talo mai le tau sanga lua o tasi ono. I report e whaapea o le vaenga mua le ne ngaluenga sa amata mai le masino Uni. Le ena mawai ni la au malosi po whana I lona I tu aingo le clock pistol. E wha ma se whana o le submachine gun I se whale maututongi I Mangry Bridge Airbnb. O lea na pu e whaapangata ai lo ni tangata nuu Amerika. O isi o swaenga na whaatino le masino au kuso ma se tema. Le na mawai le whaita wafe o tupe ma isi la au malosi. Ma le pauta whaasaino le methamphetamine. Pei o na whaamawina ua fuafua e tufa inatu. O le aso soma le valo se tema na whaatino ai e leo ma le vaenga o tiute o sa ililinga ma o swaenga. E whaonga ai pepa whaatanga. I le se fulu o no whanga I te tono au kilani ma waikato. O lea na tawhia mo pu e lo le toas fitu o tangata o lo awhia le neem ta upu. I le au te lenga o swainga o lo msalumi ai le au mai ai e neisu i le vaenga po le syndicate o le se fulu valu kilo kalamo o le aisa po le meth ma le telo la au marijuana ma se I tu ainga vai la au le raisin. O le toa se fulu o ilia tangata o alii mai le luas fulu toru tausanga anga I le tosu riva tausanga le matutua. Ma le tamaitai e toa se tosu toru tausanga le matua. O lo whaamaonia mai le tele o molianga wa fiai. Ia fiai molianga o le umio o la au malosi. O le au mai to tono la atu nuu. Ma le anganga I tufa ina atu o whala au whaasaina. O whaia o ngā ioinga au fiai le wha o ngā ino tupe palpala po le money laundering. Ma le awai whaatasinga ma le loto e whaatino so le ngātu la fono po le vaenga o ta o le organised criminal group. E iai le naunau ta inga foi e whaatupuina le vevesi. Inisio tala, e se fulma le fitu malo le malo fau po constables wa amata aloa ia nei o na ngarulu I Southland. I le mai ai o na whaatino se whailoa inga po le mihi whakatau I Invercargill. O lea whaatasinga tāua na awa iai sui maololunga o le ofisa e au fiai le taitai leo Superintendent Jason Guthrie. E pei o na ia whailoa le tāua tele o so o tanga whaaleanga nuu ma le vā ma so o se tangata lava. Sa wha mawina fo ilon tu ina ato wha malosi au, mo ilanto o sui fau, ma whautuanga ina ia mana tua pele wā wha aloalo, ma ia tutusa umatangata lo lato wa ai le whaatino ai o lo lato tiute. Ma I tala muli, o ta pisa nei le toa tele I ta alonga wha avao malo I a Feleti, le World Athletics Championship, le whai unga le lava yaso, ai wa mawai se vaenga wha fiafia nai fo I Samoa, ma le atu Pasifika. Ina o sola mai le li Samoa Alex Rose ma le pine apa me mea, mai le ta alonga le pulu sa lafa po le discus,
I le taalonga awheleti a le lalolangi e pe ona whaatino i te tono ia pani. I tala mai nei taalonga o le velo a le nei ali i Samoa ia Alex Rose wa whaamawina ai o le ulua i taimile nei wa mawai e Samoa se pine i nei taalonga whaawa malo po le World Athletics Championship. O tātou telefona mo le nei tūla o le awa uli whaafutai whaafunga mai. Tō whaasuna. Mula tulanga whaatang le thunga ia luna wa yali Aisha Hooch Malavang on telephone mo tātou tala e beola sai whaafunga ati e le rivang o lea wolio lea suga fua. So lus fulua de ala masino se te malu awhelo li maina ua valu miru tu te ne le tu lai tolu. Tue whaatala whaatua i le rivang o lea woli bea wheo lewa tua e maa ua mai. E ala tautua whaangwa wa le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Out of England, tātou tala o le taumulanga i antu le po anani male so an te au. E le ngata mo au kilani e whapefo i lo tātou whaasinamanga i Samoa. O mea langa i antu le po anani i la whapela on te uruwa vasolo ai te munga i au kilani. Sa vili angi mano si mai nisi o no whanga. Ea mi salvali le angi mai le li tu i mātu i sasai. O le manu lui le po anani is fulu mala whaati ke rimo au kilani ngoto le la i le se fulu vanu midu te aileono i le afia vinei. O le venga mala so a tai au e o soane le la i le vanu midu te aileono i le tai au. O le a yaiti munga i le tai au wha solo ina mamafa i nisi u taimi. So vili o le angi mai a tai au i le tu i mātu mai ma losi. Ia le angi mai i nisi u taimi. Tue tala whātua i le ni vaeng o le fiafi Samoa le venga le tātou tala o le tau. E mo o tauleanga i antu le poana ni mala soa tai au. O le poana ni ono ieinei timu popo. Ea i nisi no whanga mala soa tai au o le ai foi. Ea nisi o timu popo. O le tulanga nei pioni e wing o le tau i le somala soa tai au mo au kilani. Ea atu ai foi. Msa inga mo le tātou o turu i Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu, a wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, bevela a. Oh
ina ne I te ia me ua e pau Fai, fai mali e Ewi ina tinu Ai ulava ina laufi Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald Amanrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti ava noa o lo o te toe au alai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tasi lima iwa tolu amo Radio Samoa.
Tasi lima i tu. Amo. Remix. We gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
se whangamali nao mauto tasi asua mo le wha i lele rubber band mai Samoa tolu manuiti. Pio nei wha whangati e mala sunga ya DJ Davey na ua lusfu tolu miru te wata ni lei tu lai. Tolu wha tala wha tu ai. Papa li sina male a inga e lenga tu leo tina ya Losalia. Nicola Olo e malana wha fianga o le wha lifu fuala au le nifu ya woli o le asunga fu. Fa tala fa tui nei me le pone i Christina tanu fa sample ainga. O le mahu topa ia de diva ainga. Le aso va befo ia lolo mana ia malotu o tuafi. Vimora au kuso ia mauto uma. O le mahu topa ia de diva ainga le awoli i le tutua. Fa wole nei le radio Samoa tasi lima Eva tolu a mo. O risi o whaalinga lau tonu mai le tātou ofisa i le difo i vaenga o le fiafi. Wala wale long puiri i o lau topa ia malo o tō mamalu foi. Mua antu ia le tātou tusi o le wangwhilwhili ma le tusi o le songa. Aure ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le wangwhilwhili. E maua i whaalpenga o Samoa i sifo tutuila mamarua. O nisi o tala tuko Samoa o le ngā upo o le matafa i o le matai. I le whinga o whaalawi pe o whai pui ponga ma liu leo siu singa o ainga. Vesila whainga o Paolo o si i whaaloalo whaalanginga i Kalesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. E na o le fitus fulutala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa i le tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sa o lo minga. Morisi whamatolanga walang mai le tātou ofisa i teimi whainga anuenga i le lua o na lua tasi lima iwa tolu. Lua no lua tasi lima iwa tolu. Ia pētanga iane i le tātou wafo. I le tātou o penga tawha ilangi o le Shop Radio Samoa.co.nz Shop Radio Samoa.co.nz Ia e maua sa o tue lava. Ia ma oka sa o mai e lau tusi nai le tau atuno o. Ia ona lafo atu le le tautua ale tātou wala leo. Male tātou whaamtoa muli pe o na tauno mai whaamtoa nei le Casa Beats and Appliances o lo whaanga sono o lo o iele se tino for fabric no for tolu mana for single se lua mai le iwa tala ele veaso ya maua ele tātou moenga na o yamin tātou se tino for o le potu mano lo no for tolu mana for single se lua moenga queen size mai le fitu tala ele veaso maua ele moenga queen size iPhone 13 se fulu lima tala ele verso e maua i lau iPhone 13 ma le Smart TV lima inisi lona lau tele i le da o se fulu lima tala a fiu ane loa i nai le whafitu wha Great South Road i Otahuhu i po le tolo fitu iwa Great North Road i Nai Henderson walau i le oval se lau lua lima whavalu oval se lau lua lima whavalu o mile lua mo Otahuhu i po le tasi mo Henderson whaing no i ne whafunga i le Radio Samoa le rifa sa longa maua tuai sau me alofa e mai le tutumala unangana le Casa Beds and Appliances. So nisi nao tātou whaalinga lau tono mai le rifainga ole a woli. Ia wala wale longu pui ili alu tupa ia malu tupa. Manu whaatano whaantua ia whai unga sopi male ainga alofi ngai mga aluenga amanta ole ni fo i veia sofo. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
watu wanaooi Olo manongi o te mana maina ya souma A o folinga e tu mau mai pea i o uluma A o lea ua e tu ua o Oia wewa tu ia no fatu Wa o le ma o tinoa Lua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oe o le auro lo tai mane La upele so usese ia la foane Fau Langona e o tino ane a whaavavau Wa sau tualasi o uma fau fauna La upele ane i ano o la polonga A olea ua e tu ua o Oia wewa tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa Lua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oia ole auro lo tai mane La upele so usese ia la foane Tau po La e manongi o le alofa A soilo uola Te u maui o ulima Masapa sapai Se pese mali e usu E fia fia A olea ua e tu ua o Oia wewa tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa Lua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oe ole auro lo tai mane La upele so usese ia la foane Faina oe Wai umea uma uatini lo na taunonga O ani alofa o totoe ilo uloto Uale toe au ngā upulele atua poto Awa olea ua e tu ua o Oia wewa tu ia lo fatu Wa ole ma o tinoa Lua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oe ole auro lo tai mane La upele so usese ia la foane Malanga ilunga le choafa, olana
King Samoa, look for money, baby, like my fee, I've been searching for that one. A story like Muhammad, girl, you've been the funnest one. Tony been the realest since the day you made that wish. Told you from the start, girl, you've been my only wish. With more than a million, you're pretty with that face. Si va eva fioti ama lo silo tino ma wa male ata tu lo tau sami mea e fa asa ma fa mama o le tau tala. Tau tu na lau tu mina ya to uma
toki, lo fōlinga, lo fia kama ia lo me makiwa. E te pia pia e ola I leo langa. E te lepia paia ina isi tama. O ia ue panga o le tamo le asa. E te lepia osi a e te se I fanga. O te lepo po le lava I leo langa. Te le ika ope ausi I le basa. Te le manu pele lei o le mau. Upi pele lei. Fatasi maita. Nei. E te pia pia e ola I leo langa. E te lepia paia ina isi tama. O ia ue panga o le tamo le asa. Ai nga sui fe filo yo le ni vai ngole fe fira u join se fulu ono mala fa miru ton tale o ling July fa ma tu tale fa. Au da tu tala mala Pasifika mala langi sui le de foa. Ele fionga yali an tu se vemal program me la ga I fo favor. Se yo le ling July fitu le po anande. Isi o talinga ai te ane ua I whali ma po maita o te lipo pole pei o te ita o no si o lava tauanga whama si o uwhiwhia Ana tai sasai, tui tali wane toi tai sisifo, ili ai sifo ngala au tawai lo loto. Tui tali wane toi tai tai, toi tali wane toi tai uta, au ele fungala au sa tui le maunga. Tu tala ile afi afi ole ata fatawi fali lo lilo lava ile fale mai wata fiu foi e fatali tali ai otele fa Halloween and now you're my darling Sai, tui tali wane toi tai sisifo, ili ai sifo ngala au tawai lo loto. Tui tali wane toi tai tai, toi tali wane toi tai uta, au ele fungala au sa tui le maunga. Tai sasai, tui tali wane toi tai sisifo, ele ai sifo ngala au tawai lo loto. Tui tali wane toi tai tai, tui tali wane toi tai uto. Au ele fungala sa tuku ile maunga. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The president of a large company made a surprising statement. He said when he hires a man, he looks mostly at that man's relationship with his father. He said that if a man feels loved by his dad and respects his authority, then that man is likely to be a good worker. The company president says he will not hire a man who is bitter and rebellious against his dad, since he'll likely also have problems with his boss at the company. You know, the power a father has in the lives of his children is amazing. That's why it's said, tie a boy to the right man, and he almost never goes wrong. But when a father is not close and involved with his children,
It creates an empty hunger and hurt in their hearts that lasts for years, even their whole lifetime. Remember, it's much easier to build strong sons than to repair broken men. A son needs his father for all of his years he's growing up. But there are two specific times in a son's life that he especially needs his father's close involvement and influence to help him start understanding the man he's born to be. One of those times is the teenage years, when a boy desperately needs his father's example, love, and teaching, while his son is going through such major changes in his body and emotions as he becomes a man. Another very important time a son needs his father close and involved in his life is when he's little, between the ages of 3 and 5. This is when boys start forming their own male personality and identity. So during these early years, a little boy greatly needs attention and time from his father. Remember, no man stands so tall as when he stoops to help a boy. So won't you ask Jesus to forgive you for your past wrongs and not being the father you know you should? Then ask him to help you start changing and become the father your son needs, so you'll love him and show him by your daily example what a real man is. Just think a minute. Semana onga osio watali tinga lo baleta ungata malalela ba olefa asa otele ma fa asawa ona ole moni olo alofa ina ia le ola fa lo la ufa na wia so oiluma. Tati alela umaua olanga lulu e male fau fau tua e fana ia fa uta tamamai ia lo fa male fa tua.
So whangamalina o tui tai pahina wele le ria woli. Ma le pese wa whaingoina whanau mamantua taulunga tuile polgramina o le Think a Minute mo e maa mo tātou umalawa le nei vahenga o le siafi. O le ua toi fitu minuto na tāle o le tūla e wha. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, washing she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasili mai vatulu. Radio Samoa. Mole anturanga whau take Samoa mo le whanga hina o le tautumla unanga le Radio Samoa Tasili mai vatulu a mo. Tātou te mafuta i fo le rea sunga fu le ngana mo le tauta mali i lo tātou mafutaka matuati e te umalo titi whaitama e mangalo iso mātou leo le rewaingo le whiawhi lau te pena maile sa o le whianga iali a tau savema le polkalame le ganga i fo whaiva se i uli tu la e fitu le poa na nei o ringa lo tātou tala mai e tunu o le Pasifika male la rolangi o le awa tā pena e masauni e le whilitu i a Miriama la la toa pomare te antua le tuala o tau sei forma le mātou ola i la sa fau a tai au toi whitapa i foi i lungo pe amungalu o le ea i le nei a vaenga le fiafia maru tele ina la singa o toi e le ngatoi lea o whainga mano longa i mlisi fuanga a muratu o whanau e ta whawhau e lu te vai atu angi i o e mahalo si ale angi meo le savili e ma le famile ofisala va e tau e ona palasi timunga i se taimi e le o toi mamau o loro winga. Ole makoa whaapunga ora ko pai. Ko laisa. E ma vi fo le pele e whai esko suipi. Leo e vi fo mele mu e whai ele mu i ngā te whale. E ma maka mai pēr le tautua le Radio Samoa. Ma wila viafi soi fua. Tolo tolo ima tautu. Ma le penisula mai molino. Le taitu pito ia pia. Si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masamali bali le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata lato tulele a umae mane ilano ole ni na o pasia ukele Nofo imama pei lesi tau langa o sabonei ai mana tua pea o polu ole ingole o su o motu ele mafai nanga o nangalo le tafe mali o mai singano olo nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai